say I fit me to our I fit to someone need you now we hear so ebo abaso can man associate you ni aji say master no on transfer ogoro di ade say o ade me bu na baso na mensem na onye na me bu na baso say ne yiri tran so mo na ni ogoro nya anya sa ogoro nya me man ni aji kunja cha wale say we yiri tran so eno na da hunti ade de mate etinyame na dum na say afia to na on the Ewiase Mu Nsem ni obra anaja ninya ai odi hu djuma enti se nyame aboa no na ya obodjuma na je yadjuma enyi nyina na yakọ asodi o enti okofa dia kofa osofo ha na sofo ha me sofo on do hono o ya sofo ya bible tia ensano but tia sabro ogora ye na ogoya okofa ya ba okofa ai obesi so ya sorry ba ye tuma sen me sen odada yo me da say odi for Elijah Poku emu akaba the go me jo birthday aseme na ka che no enze ene nana me wish you happy birthday ene ye hwe nana juma pa oya wo hwe de we abochiri fosi bondi obi ade nana eji obo juma so na me ba ya ene mba beti se ene ye ne birthday so mani age na de media de make a chance nyame ma na nkwatenten ahodi wom so because wo nkwa na wade me ne wo ka sei enipa bebrebe na ne yekoda ya omuso mo antimi ansori na se nyame aye na dom na se na wodi mfie ba ko aka ne mfie ho a de meka nyina se onyina na nyame mani nyini nche 104.5 eba FM nka ho nemo on sansu nya hoden so ndi de go de make a chance nyame nhia no pa okay all right na je nyankopon hia no nto nkone mo ya de wo bajuma pa in fact me ho na ba ye na me ko na masan ba ni nyina da so wo bajuma nyankopon hia omo ahoden enkwa wom sika mroso adom mroso aho fe ese kra nche kona akodi akonwa nche na ye du ko sia akonwa so ti udi ni de se de fro na je ampofo edi kan de France na Ewiase akonwa no so atino wa ko sai ti monsha so na prakope all right enti monsha say ye ni ma na me monyi me man kakra bi na fe yenko na yenko din kobo that was a woman biara what that was a woman hey so na mama no drama ya juwenyo so wo juda juwenyo na dansa juwenyo so wo juwenyo say woman so da me na drama ya jimenyo obiara what say woman so da me na drama jimenyo pa so wo ya wo da jimenyo so wo fit dansa jimenyo pa so wo memenda botowa juwenine to you happy birthday celebration enjoy your day happy birthday
on your special day, and for always. I wasn't woman. So I'm a man drown ya. Chiwenyo, Yami na ye muyenji. Chiwenyo, Apia Papa Botowa. Chiwenyena, Ina ya wawuda. Chiwenyo, Apia Papa Botowa. Chiwenyena. One of the figures say we no go do. If you now we do one with the skin pain. What's it work up them? I say now who be you? Nako pona dumti with the maintain. Stand up movie say woman me pressure. Just a canon corner come and I'm from. Now so Jehovah name me protector. Yeah me baba yeah no so for shen come. Now she run a young tongue. Oh windex. Yeah we best go women no me to spin text. Tell it we be critical thinkers. Yeah what yeah then come go to crowd I come singlet. But I follow what me to hold last year. But I feel the one who I me a queen law. I mean if I saw my book club yet, and I said we came on a who me a challenge him cause they be Victor. Oh, them say you know go feel do where you do them you shop. Feel my fair. I'm a gone your fin, I'm gonna open a job. Cafe skin ping, oh feature. I'm gonna feature. Cafe skin ping, oh feature. I'm gonna feature. Them say you know go feel do where you do them you shop. Feel my fair. I'm a gone your fin, I'm gonna open a job. Cafe skin ping, oh feature. I'm gonna feature. Cafe skin ping, what else? Yeah, I'm gonna feature. One time for your skin pain. The devil always wanna see me in pain, but the blessing will drive you insane. Oh, cause me a repra, what's a do lane? All right. Yeah. If you're a BT beja. Aha there. Yes. Now for your part 1 and 2 so Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM. And I can say a producer Nhyira amp for birthday. Yeah, go Sophia nyina no. Nhyira. Alcohol free birthday. Team Nhyira so. All right. It's yes part 1 to so. Nhyira. Me fa konya so na mada. Titru wow ote konso enimu woni utimu nyina menyi twinya doa me ka say na dey sare o bese meye ba wa surprise me onyame onhyira onso kwa me ba bia otumoto mu a dey free no otwede mponyankopa wonto zupa nguso amen na binka Ewiase nsem timu nyina titru multimedia Kumasi branch me da wase enso wa hyema ni monyam nipa wo beto ma ha wo da otete mia na wogya mokwewa na mbasa atwen wa ma so aba me won se wo do me so me do ye de wo do be ko so ye adwuma sanete akam ne tie ora fe de kwa wieye by Sarah ne ahode se onyame ma ahode mu odiye na yensi nkitini anya adwuma wo motimi oh bra ataju mi nya na wi o omo wi aja ni omo nwe ti ko na kwajuani kwa onyame all right part 1 oh Ewiase Mu Nsem so na ba Ewiase Mu tie bia and once na ya to aso ye nua ba be ka che se enua be ma Bernard etu kan ko Saudi Arabia juma ko fa ne SOS na de omo ko ye na 2-year contract
Abranche kudu na expire nanso ansa manachi obobia ye bia na afei maka na so town op adwuma no ye ekoye nsem bebre Ewiase abranche na wuada dem amahwemfoni na moja finihim ihunam nyina etum hwani about ya oye kokoye pa ne mo chese nyina ma na eye kokko ese onu a wote hai na hwa abranche a oda ho a moja pram no se obi na wo ne sekan se obi na poison no ginyame na nsem ne koye sese no dwuma kokko na ayomani some here 28,000 and kaniska 280 million as na ifuno obeka omse organ ha mo apene krabe kantisa omde fra wona egu na sabe ona busu afo yehum no omutu amana kase dom nyina egu mu akata omso na Ewiase fam areho pa se honya be maso tukwan kope bibia bedie na bidi ahwa busua na de obeti an se wa antono kwan ne mo esi obi na atono so re na ayabra husem na yekutu amna natum obeda katoni no wada yini onne ko yese ontumi nkasa ansa ensem na abono eno ya ntro fire na yesa to sima kakra bi yeto aso wia na afeedi akosie no nyina atu monim part 1 Ewiase Mu Nsem so enie Hambanini ofuna umsebenzi madoda That's summit. Minya ba mesam okoba. Na ho te sei. Yamiadom. Eda obo ade na se. Eno anse wo de beda Ewiase Mu Nsem so boni tofa na afedi akosi emfanto tefonim. Yetio. Mpacho. Enra nsem a mede baaye no. Mede chapa na mede ma amansa nyina se. Mesere omu se ombe koye mboa. Na mini abema no. Na timidi na aba na yesie no na asunwie aba timepa obia a otime nka sisi a chose ombe come mboa na sika na aye involve no ombe timi aboa yen na ya peno edina aba efise omo de ni call ye no sis ye from ye nti bibia mfi wo mo ho adwuma ko fe SOS fo no Abraham won panimfo na obi ayi nani omu nyina ayi omani okay na wo mu se sa 2 years na okoya adwuma Saudi no se expire almost on Bagana me pacho omo na be sand number omo no be sand number nti okutwa 2 years ni wie me pacho 2 years no na me offer me asamo kan se akabe 3 months na ni 2 years na so okay na problem no start here oni juma no start problem no aha tinani 2 years na akabe few months to 2 years no start here but me na me hu ye ne sesenka mo de ni call ye ne juma ko na de ni call ye no senka ya de a omani di akire se omudi na akọ bibi ni anka me ji se asem ne start ye no enye da krope na astem no start ye na asem no omo mani kote na efie cheye anka ya de anka omo mani di na chi se bia edi mu akọ bebi sam kwa edwuma ewo mo am be check se o omo edi omo call ye no etisen wo ho de na ekoso anka me ji se anka asem ne ba ye no enka ebia omo ati bibi ana omo ka bibi afa ho ena meni mpo se ebia omo ti ye no omo yi omo ni dia eni de me ne se me ne be ma me ofre me a okache me se ibi okoye embassy se omo manu translator na akọ honum kra na omo yi omo ni se na asem na nya asem bia se ga ebi omo timi bua wo hompo no omo man obi anka ebia ombe solve asem no kra ma anka enkoye we na wohwe mu nso a de odi ne hu be she mu so ono be bua na otimi ni koba no mi jidi se ni wo no efi ho efi company na baby oye adwuma na sa na me hu no evi say wo akoka kire ni se wakoboko di omo ani omo ye adwuma ni se wo gi sponsor fufura ama no wako hu na adwuma ko ma pini so sponsor ni se nka se enkrofo no di omo ni hu sponsor no cramp ansa na o ma sign se ya hu sponsor fufura nti ye udin mu hu ye na mo phone call keka nipa ne ye no musi mo agi atu mu se wanya sponsor fufura nti enya mo ni na ye adwuma bio
think is a me madwene de na je say guy na odi nanim no ne company na akoye ba ko say ka che ne say your friend say ye be man no sponsor foforo odi tu mu a na ya yi ne di afi ye system no mu say be ya bibi ni a omo ye bibi a ye hu akire evisa me no menia no ewu ye no kra na ye ti say wawu no dana minya call no say sa na o makoto o dem say wawu no ambulance ba be fan mimi hu say police for ne gina ha omo fan no omo twa video no kire ye omo fan mi hu bibia e na baby o dance so at least no say mo be bibi kra fa ho a say ka dan mo dam kra no document ni nyama bi kra e wo ho omo set video no omo twa kire no omo call ho no omo ko fan no omo chese omo kon don omo lock ye but 3 days time omo call ho na abupu nani file ni nyama e wo dem nya o maska confirm po de wo kwa wia obi oni dem a senye document na okofa ebia ne niema bi ehu hia no ene nka wo kwa akoye den ekofa si me gide sa guy na oni ni koba no omo ama no translator na guy no so decide say oni emeboa o metikasa no so me di wo be kwa aba even guy no kra kasa me bra say guy na kasa di na chiko embassy wo say omo court ho no court ni si enyo no na ehia no ye hia translator from the embassy not you inti guy ni di na chiko ho ka eko catch embassy for no say if pe translator no free omo ho anya wu ni nye eche omo mfi ena mejiri so say me madwini say oni company no ensa wo mu no ni wo no ni say the company ni so say we no guy lady said that day na dey ansampo na guy ni ba no say sister mati say Dalency Bernardo ye no ni we nickname ye omo friend Dalency Dalency wu ye no yesi wu na copy ni so dem na sister ni say obisa ni say na ni cell phone mi hu say you iPhone Pro 11 wa fa na na ni laptop na sister ni si no obi a wu am arara mi mako yesi mi nko hwe so mi nko hwe ni mako ho mako to so wu ni mi ko fa ni cell phone ni laptop aye den as a business animal nyina ajira ya hu your file ni bibia otimi say plan ni nyama omo ko twa video chain omo bupu na ni nya hu omo scatter dan ma fa bibia we drop hwe ma hwe ni say mfie na akoya dwuma Saudi no pin kra mo nsanka pin kra mo nsanka bi bibia ye nsanka inti na me make asa ne say at least bibi say sikura na inti bibia ni asa obi wo opo na bibi sa atu na omo bua ne say bia so wo bibi kra o baby ye mfa to baby ma nansa na mi masma bibisa no ena moreover nso no guy na okobisa asa niam no ono ani ade ye suspect no se ono no ni company no aye ba ko a omaye me nuane ye ka se organ na so Saudi o Saudi ho ono na embassy for na ka kire yen se me nuane wu ye no guy na nkasa aba ho ese me nuane wu na oni bibi o person oni o kasa ena o mo mbisa se for all this me nuane wu ye onti o si day one wu ye oti na ade na watwa afi na waba enu de wan yi ni hu ano ena omo bisa ne se enkije na wo guy na be kan sem bebiri na nsama guy na be kan na omo ma record ena omo agini ID say omo hwehwe na omo be trace no enti abanam sifo a Saudi Sheikh TB Damba mo ina din komo me pacho mi nim ni din ba mi ye ni omo din komo na post mortem chese fa ni Sheikh TB Damba ampacho ye ni isi on na counselor no Ghana ambassador to Saudi fa ni Sheikh TB Damba ampacho mo ni nkomo ye ni omo police are trust and sabe kanona edi nkomo efi enra mba mo koye no bibi esiechire me pacho fi no e koye ye ti bibi efi jenasie anopa we asem ni ba ya nyina no ye family lawyer bi na ni omo e kasa okay na according to lawyer no anopa we osi counselor ne say wanya course baby about 3 course but onu de nya de obekasa ni for betimi na kasa ni your family lawyer no onu no nim no for this one ni kasa so onu no betimi no akasa nya course free Ghana ha me patcho mi ni baby o call no ka no but mi gidi se be Ghana ha ji mo esa o man lawyer na kasa mi lawyer na kasa na frame ya no pa around 10 okay no kasa ena me see nti osi den osi almost all my frɛ calls in there minim or receive minim mo asam o kache lawyer no ba asam o kan so si foreign affairs for no o manya obi ni nu akasa na
deadline no mudi amaya Wednesday no enu no mbetimi aye bibi ochina no mbetimi aye hu bibi no mbetimi aye hu bibi to ease the pressure so on be maye embre kakra ye den abem ana me ka chen say so nim say scanner ye involve neso ye nyaaye omgusu kan ye nyaaye enu nti na ye ya ba ha say ye bepe mboa o say embassy papa ne say mimi baka say embassy phone na ejisika no abi say man kasa for this one company na oni omudili o mimi ni omudi bibi onu na oni ye kasa nse me kan in general say sika na ye ji ansa na edi minua na ba esa me kasa enu na embassy phone say ye ji me nkasa omuji di asho mbotom anya sa na me kan ye nse ebia twi na me kan ye na ebia wanti ase de me pa ne cho nya sa na me kan ye nya say o ma extend edi koda ben na mai no there days ni dey buy about see o mo age atum so be extend amai kakra but until me nka say 2 days or 3 days or now 1 week and dey on kan enu nka ho ye obisi musa say adena munya na munya ba na munsi no ho me pa cho me na dey sie no munya na be na do munsi no ho na maso munyum obisi na say musa me pa cho counselor no even day one asamo ka kire me kra no me ebu mabem say obi unu ewu na wa hu say unua ni na wewu na ye di na kire say unua na ewu me ni kasa 23rd your friend me e wo video call me ni kasa ye we no me phone me ni kasa ye won kan chem so yare ana ni haya ni ya na all of a sudden ade be chipa ye Thursday mountain nka Wednesday mountain nka Thursday yesi wa fi monja sa ade musa ewu a prekupe owu ya wesisa no wa yesa no wa yetum no na ubeka se hodie onukra wo mu ye bakupe ono obeka chem se ho no ye mfa da kan sie nipa na ye nsie nipa so akrankro se wonu ewu na obi be se bi sa wo mu kra ne nka men kan kire me asamo kan e de mi fa afiti da no kasa asem no ama atu mi da mi nda mate minjaba oma extend ne mu date ne enyamai nti yentwene ehwe nyame adoma egusu a yepusu ma fi no ya try besi ne enya obia mpeso be kasa ne mu Ghana ambassador to Saudi Sheikh TB Damba ne mo den na di nkomo ne nkwan be fa so sansa modishie no nya da mapre me yesi no Saudi abonte so foreign affairs person so dago no so ne no mo kasa entwaye SOS for no so yepusu ma nyame adoma chana ne mo di nkomo ne nkwan be fa so sansa asambia asefem sabi oyinipa onyaboa Mu Nsem doso ko trabija ha yamre bi atwampa na mekas me kan ni ma sia mo medwirimo dokosi afrika za bonteso mekas me kan bi ma chema mo medwirimo yetumi dia base boni papa pam ne mo adwa obo onye mo mutumi tia na yas na akola yi yaba na akola yi pre bi manso ya ko ese oba Africa ha when you took pa ay Ghana for in Nigeria for you took kwan pa na sabi ho so enyaboa caveat Devon my enchia Sheikh TB Damba na yen kan kire ni se no kure ni nyame anim Saudi ememu ede ne kwotena ye no aban tua ne kabusumi bia ni nyina ne se Ghana timamfu a ana Ghana de hia o makopie sa o man ne so no de di kan obehwe o man ho bambo nsem so omuye die na afi kura no se koba se Saudi aban ehia mu afri Ghana onu Sheikh TB Damba wagina Ghana aban anemu ni ayenhye na se koba se Ghana so ehia omumu a enu ti no ho bia na so nte de gon course anu si wanya no me kura no course anu so menya fa asem wo hu no ebi fira aban bi fira nanu makache na me de mesre anam senior wo Saudi ho no ensema ye tete no ye yiwe to nchen a ensema ye tete free Saudi no de gon me de mesre opani no emu no enu ame kan na nasu na ka biem so omu nim no mu sie ne kina de gon ene na mi hu mfa so a wo sa pani we so ya wo Saudi ho ya wo ja katia because no wanti ya ne ya fa fidikase we so de gon ya tie so ye ni anu pa ka semboni bia fa papa we hu a woni mu akwa obefa so eti mesira no wontuo na mo bia na no ebi mu bisa na mu no moje ba mu de bedan ye pese eye test case adema ambassadors ahodo
commissioners ahodo edo makota taman bi so da go na me kwa kahuro kwan so ye ko fa kahuro ni kotoje e wa Senegal okay da go obi free trailer bi so ba hwe from boom ambassador by then ya no wa Senegal wo hwe ma ya mu no e bai etie mi se ye do akota Saudi ni atete Ghana fo ho na wuntime nka hwe wuntime nkwa Saudi aban ho ene ne nkoka mesamo me manfo we dey fine on da go come my obeda obo mpaye maako miensa de dikan wo se awurade ebeya kewiase nyina hwe so na ade anchie kama timi trase awu sada bi wiase ni obi ana no hote eti ahwa ne nyame antie mpae bo no na afa wabubu di aba awurade so gi wiase nyina na nyi ya Ghana haka kreya meti de giyen na fu za trase awu sa Ghana amafo a esrefo a sefo a asantefo didimu anu awu sada bi ahwa ne nyame antie mpae bo no wo se awurade mesew so gi Ghana fo nyina na nyi ya baby kuma ya neme ba bedai hwena gime etime ka kire Saudi aban Saudi ya nam sini ho ne se wontime ne mfefo a omo hwe yedie ama bibiman na se enye yepa Ghana fo ho de ko no aka so fa tuma mo ne yam no twitwa nyi ai edu da hia dam se ya amu no ya se ya jioton yaje Sheikh TB Damba ya saw woni foreign affairs ministries me samu we ya test case ya de mamu ada na Ghana ni tu kwan a ase ye tritiri sabi odua bi kwa didie ka bo na nya hwe ni atete wo eti da go mesre mpanimfo hwe amu we no enra na wo kasika kasia bi say 200 and say 28,000 enkan sika 280 million mo yemi sasa saban kwa na ma contract e wo se make sure say tender bebem sa travel and tour agency we no mo se 280 million rano ada ni entibinya another travel and tour ni ewu se we mu de omo class nkom de okom beji 200 million ana we mu so beji 300 ni enya be 3 or 4 alternatives na dia chusu baako da go me se sampanimfo anya hyehe amya anya mu we na the right time ya mafia dia mesia metimi kura ka se agency work bi ya akomu ho agency work bi koso na mudi disa me so bi benya percentage because you 280 million me say sampanimfo to na mo amya nyina obi di adwa no obi koto adwa achi munwa bi enya manu so njae ubekɔ me say obi beji percentage ewom na mudi sika wa ba hwe busuan bayam no makotia dabi yasra wa dago me say asem we dia beba ho no eno ase say onyinya course wonyanyan etina onye le phone ready de obetetere me siesie mu we sei dalent me boa dalent amu no me siesie ni Saudi hotna I'm telling you sir dan this man no wa hweye wona wona ne ne hu fa so Ghana fo nya me da say bekum nam one aye ajubre aye nam one lego yonko ne da say ya chie fo nyina me problem a wadi we nyina ho ye yemban no se no manity nipa bre nyina esebe yempanyimfo edie so sebe Ghana nyame ache gold bauxite diamond dey petrol timber ache sa niema papa we nyina bi but yempanyimfo ntimi make good adie na ye esi ehia no ye nyamfa so mun hye so ye nyama nyosem me na nyama nyosem ne ye tie na mo obi tu kwan tuku ukuta capital bi a obetima ko akọ business boni otu kwan ba Ghana ida so be business no akọ nye Ghana na ene de obe business onye eskana no de ko dodo se de tuka betra Ghana Saudi Arabia ede na ho ede na mo se ne Ghana den but yempanyimfo no mwa yen ye beto be kukuro esu bedu ate to ni ajaguo ye hu hwe enti don mesre yempanyimfo akwantuo ni mantie kowu amanfo na anokra de behu baya baako kama na ne da kama na ne da maame na kwotena fi odi maame no so krama ni mu na maya no sebi omo tafre krama no be ma ho owia no atwe be ma krama no be ma afa no to no de abehye oba ase edie nko na aba edie na abro so awo Ghana ahoche be ya na sabio aba Ghana se yempanyimfo tu Nigeria ba ko so Nigeria be sile nya hu no ono oba na be se nan asenum ono so ye hu no ofa ya na be ma nafa Granji ya no asamba jefo na from some oba no se hu no ye guso ye pushi ne ma
enti yɛbɛtɛ yɛ mpanyimfo na ɔmo ntoto nneɛma yi kwame we a yɛ kan no ebia ambassador no no kora bi o side on Saudi on kora bi na ebeka kura bi na onti kura wonti Sheikh TB Damba yes bi kura because baby Ghana so te se Kumasi so the go asem bi si Kumasi na ahwe bi ewi na se bi a obi amfra wan kan kire wa onti enti ye bone subo nwunu no bebre kura enye yi obi amone subo America asem okay enti mesre se de se ye ne se ye mmomode si ebetima nya producer gusu ambassador gusu ahoma kronu mu no gusu try awo si Ghana fo anamu no na yetim na twetwe nkoma bisa ne se die kwaso die kwasire wate ana na ho asem te sen ho asem te sen die no betima ye de afa ho emprepre die ebi kra no wontie the best ye betima ya ne se ye be frɛ papa no na masre busua no se omunya akomatoye mu kakra sebe obi ko wuto obi kro mu saa no a sebe ha adwene but asase bia so nchiri funu ya ne mo si etu am na dom nyina guma kata mo soso ya o ya meka se ya but say ankoba ne saa so amfa ma wo mu a ne se ba ne se esie na mesre wo mo omo makoma mrafom because da bia ne mu nsem enkra bia mu ase obi anim yenam we nim ba bia be wuada da bi sansan kroma de be toye daachi na omunya akomatoye mu na mesre se producer said wo ye ne yentimi nwuwum na fa yembusa ambassador no enkoso kira en sabe kan na wo ye ho de bia no obibi wo betimi de aye kwa menya no nko nim se ye wo ambassadors bi susu wa manfo nkromu a omo mo Ghana fo na bi se ko eye ti se Spain ene Italy ambassadors ho no bi no ebe omo mo Ghana fo no wo hia bibi na ko no makwame obetwa kwan saa twa kwan konkusiwe enti ebe sempanyimfo se sebe ye Ghana fo yi na de mo sisi anamu se ba ne se ahoche bi se ba omuntu ana montentem na oje o manfo no because says can we kwa 250 million o cheke e de ba 280 million o de ba dollar bu kura ye sen dollar kura mu 2500 say 4000 saying 4000 dabi abu okay mo checking here abro sa almost $4,000 $4,500 sorry $4,500 all right me that say dago ha dwene but me se busa omunya bote emposa ankoba ne sa omanya mu na omomfa ne sa mo mane ha ombebere na yenkra na je gusu apusu ahoma se sabeka Ghana ambassador to Saudi Sheikh TB Damba na twetwe enkomo ogoro yenkoi Monte na yemfa plateau le tren so to aso enche be ko great strike to akodi nkomo sese a Dr. Pike Uso Ekrado ogoro yenko mama bushafo no yakọ mama mu se shedin sanse obusu anika efirimu area akoda efirimu area oyemu akra efirimu area anya de da fom se obi a woni mu no na obusu ani na obefirimu na fom nanso bibia kontu nipa na akokoduro no ho asem eye sonko kramudak na osia basa bibia akokoduro no anya de da fom won se akwantu wo ye den obi nka so bi ntukwan wo ye den a bebia Ghana fo ewo baabia na no obi frɛ ya ofre me program ano obokro bi ni me kro ni no say eh hoso Ghana fo so say ge show pa bebia Ghana fo tukwan in Nigeria for ye tukwan papa Ghana fo Nigeria fo tukwan bibia na Ghana fo no kom ye dat papa na Nigeria fo akoya de bone ne da kofra Ghana fo say eh Africans eti na ma eti mbasa no na wenya dia edikan a metwa ka se yennuanum nkremofo man mu bi so yes ade manupi omumfa enipa onye okroba emfa omumfa enya enkansem omudi boni omudi fra etiripo na wo free mu onu na wo free mu no otukwa kwakoduro de but eya ebitiye bisuntiye kra very good ebitiye omo sa kwantu mu honum no amani bi hu no eso bayisi ano on se anwafo sebi sakasa de sei atam so mudi pawu a omo tasi no mukrum omo peso musie omo akasa de sie mukrum am titu anwafo uye ya o se da bi udi aso nkiro mo pe okrati no uzo okra so yo okrati a ubewu a ise sie wo ukrum
go wo krom ito mu ta pesa de ni se ko ne ko wo krom ni abusua no akoda wa che abusua eko mu eseye ho no mdo akoto wodi ekon wa se dien on pese do baba ne krom na de makwa ha ni se Ghana ha de ka ben na bibemu ka no temu ka se ka chini uku ada ebeye din se di pan between the free ho e da baasi so omo person omo stand so stand die di kan abi before ye pefuru abu so do furu ebe ni party ase kra no ho che ne kom den ya fino wayale ya fino ya tama na owu a ye be ye bona bi ka ball no na bushafo di ka ko oye bona me man fi se doctor Nesi no musumu di se na wi e ba be fa na ko o makọ bibi ade ba o metwetwa ka bi o mu twa wi am se o na da ran fa na de nko se won wi o se na di bangu na wakase wagu me kai pa ye to fu me kai pa sa se moy Patias, yeah. The Patias will run money. Come to know. You feel no parakeke, parasita. A true academy man. We are known to be get down a habu. Abu, you be away, you be pretty well. Oh, it means about the young nigga I yeah this year and the free more. Mate, Agora. The medical catchom say, Abusia, Musha Dindia, dear Bessie Bian, my father, I be to be a poem. So musen ho ide ayi number ya ma trans ye so yi number na mo tra mo ko voter ni ko ye mo ha ngo boboka ko so ade mo ka Matthew Ogoro on mo ye ya ayi no atafantifo yi o da man ye wo bo agikwesi en ja agro fie mo fra brim na de agwagwa mra hai na ne ko yi na amma ye zibana no pa awia anwumre na nda kra de echen amma ye chefa any tea pampa na zia bo ngoje de edu hwe mo busa no makaw edi pa ankoko edunum o sa se bo 1 to 15 pa 15 okuta 2 series o da bo se wi se o mre ye o si yem na Amaye bi ora me dasi pi nyami adom na se nsaka Bernard e Ghana na re hyeso a enya ketwa Dr. PK Usu transdia eyi no nyami adom a se tebia nsa beka Bernard na ba yi ni se ana ekono Sada no anya kito yi na se yemfa nkoko ne ko Grace fight was here honya dago no so ni pedua na agency payment se osopila ene Dr. PK Owusu atras dia waso bi Johnson 10 enko yi chabisabe onye pipe ya bia ese tatatasa ubenya hawo Dr. PK Owusu mwakwaba Kenya yemfa sima dunia dago no so yakase frequent urination Johnson 10 mami pacho ene dia Yo, the government has to be charity for you know. You can say Johnson 10 obi o less than 2 hours behind so Johnson there is a problem. Less than 2 hours behind Johnson there is a problem. Yes, it takes some time and sana oni peduana regret. Maybe say urogenital system. Alright. It takes about more than 2 hours and sana. But OTS imuje likely so between Johnson bebre because you don't sweat. If we be until so OTS sim now Johnson bebre and they are any problem bebre sa. Ubo the drew be so you free be say pida edema. Because an nasty tata and no my body be o system no more intimi mabon tinti basana as
asia tatai itata and doctors will no be or edema masa no ma we ni nyina ye eba eno so any problem but say wo ho me say won there drubia so abemu adwonso bibina adwonso especially at night udwonso more than 3 years there is a problem ho but Grace Phyto Clinic we are into medical diagnosis ya pumdia ya resabia dia kasa yidin say she ni pedwem there's a problem bi ho ya hwe me amene kasa me medical imaging specialist oba brofuma mesua de pa eyi ni pedwem hwehwe mu sana ba plant medicine so amasa mesua de wo pa so e wo ya so ye ho na Grace Phyto Clinic specialize in reproductive health ya kasa reproductive health de ma o ye oba de ma o ye bema ini so ye oba wo ho na de bia unya recurrent infections de bia no asekeka waseki show in so free hoba de gon de bia meka se sa de we pa na ya esi a wo ho kwan fibroid nsi a wo ho kwan de mo ye kese bebre na ya na ha nti so ye bema na wutim na ira ko ultrasound akucha scan ye se wo fibroid nsi a wo ho kwan infections na timisi a wo kwan na basa na bu nse oba bi odensa kona se unya bi afense cervicitis na sena ye dendendin oni ne bemi shia ni nsu na babonte ne si a wo ho kwan e basa utiminya bi afense tuber blockage na the tubes ni mu asisi ye ko test bi afense hysterosapinography ye twena wo de ne ba eno ya pa na de wo nyina ne sem awo enem yare Johnson Sam de Grace Phyto Clinic ya specialize na de gon me de we back honorable sensubuachi bantima sensubuachi Deputy Chief of Staff and Abepompata said Landlord Association or Maso Yasni Essence Johnson Semre Haman for Pa and then we are really and warn and hardly I want a blame game we see what we see my open we say it's almost a free medical screen a yamia duma or china to Tuesday a brand a beya and or china and to brand a beya card in Kwana Beja 30 Ghana cities or Mama and Norma who can I was here the intimacy so BT now Johnson Bibri and I do Johnson more than 3 there is a problem ho only be mentioning sooner but there is a problem una nabness on site titi united utiamna is a former there is a problem there be a auto painkiller pain me see there be a painkiller they are for pain blockers unum painkiller na ade be che no be say pain asa bebium a year juma for some time if free one and one it painkiller there be a fire there is a problem it could be hypertension pressure no cause or any team manibasa one fear was the gun no charge now call it is for doctor number no Grace Phyto Clinic you come say report highways free medical screening here honorable sensubuachi Landlords Association no more patasi new side chama Japan any hallelujah or more patasi more support here say more me test free card and kwana 30 Ghana city for doctor number no from Ochina to Tuesday ebia ene ochina doctor metimi ambassador doctor ima ho be record na waje number normal number oba o de beba nesa oba you got to pay something enti for doctor number no 0244 87 84 31 0244 87 84 31 it say I want me a read Johnson Sem ba da gon be about say polyuria na say frequent urination say oh ho na say tempia Johnson less than 2 hours be out Johnson there is a problem ho one e betimi abasem when your baby a friend is say diabetes omom wo sichi yare nwu so Johnson 10 that diabetes say sichi yare ni de ba ne say odonso a e ba bebre ba o kan hwa bu say sichi kakra wo and a normal circumstance sugar level no I was saying it should be 3.4 to 6.4 minimum per liter. 3.4 to 6.4. Now the gun will be our babu say sugar in number 10, 15, 20. A basana bun say Mount so be brave. One treaty a few say win a nabness on site TT. Now few so nip jam she showing a burning sensation of the body. We nip jam say she show pa. A sanoma winning a air signal so diabetes who was situate area. In the bus out the account Johnson show say sugar can cry the womb. Sanoma waiting Mount Johnson Tentina Johnson we need a baby brave. Yeah, for BB say about benign prostatic hyperplasia, a prostate enlargement. A man no also prostate gland. A yekesia, the gon no so yekese. At the age of 40 years, ekono. We say prostate yekese. Inti we so Johnson a bar and kakra sa prostate the any day. A bar emma bebre, but at least less than 2 hours be as now Johnson. Don't really mean be in now Johnson. But a bar a bank it. Unlike diabetes, yes, in their bones, a beba bebre Johnson beba bebre. By a prostate enlargement, I am my area non quandia. We say a bar Johnson a bar bank kakra me so sanoma we nyina so no HS we nya problem wo hom
for data number no ebiem 0244 87 84 the prostate na friends prostatitis and prostatic hyperplasia and prostate here kese the gun under normal prostate level no should be from 15 to 30 cubical but obi wa be banana den na bend 90-100 e dey na mane basa and abunsa oba ojonsa onya control so johnson gu ne natari mana johnson onya bed wedding ubunse o johnson gu mpaso debia mamefo bebre ba doctor misisi nyina ya because my bomb kru pampers am so se johnson semne cha johnson bakwa ohun ti debia na ma no ankasa ye parties on ya na brubun se be boni pampers am so wo hona se johnson sem hawa grace fighter clean yesua de se de meka na me wo abrofo mu dia me medical imaging scientist a masa mesua ye plant medicine ye enhama so de aka ho enti uba ye ho a de gon unim se ye 24 hours se ma wo dru na se johnson sem na mbaba akumienu a fendo ni nyina because university ye bibia fence medical malpractice. Okay. Asema make say mentimi ansha you can hold me responsible. Da ya so no de ye dwuma de ni ntina mpanifo ye honorable Senso Boachi deputy chief of staff Omar so ya say landlords association and Mr. Osea Okumase girls so munyina support ye ntimi so ye just a normal person keke ye sua de wapum de nti so don't send the hawa ankasa ye nam yare and now for data number ni bium na ije number me say je number oje number na doctor ima wo ho a obema number na wababe free medical screening no ye pe more problem ye poma mdun so bibre poma mo pa wo ye poma won say unya recurrent infections or baby heart de bia doctor menya wo de pu na menya white safo ni bi na yepe because ye won ro ho a betim de aboa wo mama bibia ye fine pa for doctor number BML 0244 87 84 na de gon obi o habin se wo dware nsum pen ye frame mo bi se brehazia ana bibia fen se cystosomiasis cystosomiasis ne ye emo bi o mo nsum wo dware nsum ana wa walk in water e bia 5 years 10 years wo se basa wo dun so mu jaba wo hu enti so obi tie mi ne se wa dun so mu jana wa hu so wa dun so muja mo na di ko achiri ena basa na be se odun so muja no na se edu achiri ko achiri pa more than 5 years 10 years into obi o ha be se na me we kra se bi se mi ba data mba krum kra be 10 years afi na me dun so muja me so edidi mo che eno so basa ma dun so bebre enam yare se wonya obemem keka obemem hihyew eno so ti ma dun so tentem sa na yo ba so e ma no so bitimi dun so tentem sa denti ne ma ne basa fibroid ana bi friend say leiomyomas so fibroid be a friend say anterior subserusa sa fibroid ni de da wa wode no soro ho baby enti e basa na compress udun so twa na mia udun so twa na bi so udun so tentem eno so eka ho bi e ma ne basa afi said na make no so no ye free be say urogenital conditions or kidney problem and answer wo Johnson same problem no so team Johnson tentem it so say Johnson sem ko na hawa ankasa me see Grace Phyto Clinic and na Johnson 2-3 and I say more than 3 there is a problem. Don't tell me say me num so bebre because onum so bebre your system be a friend say urogenital system e regulate Johnson it is all Johnson more than 3 times out they go one treat ya be kakra no obetime nya hypertension because untimi na no unti kidneys ni nye adwuma yi utimi da na kidneys ye dey eye adwuma yi bi se untimi na wonsa de be che no de kon hwe nanim na nim nyina ye basa o se obi tiem se obi timi ka chen se enra me wantimi ana e yampa wantimi ana e basa na e ma pressure kosoro nti be bru ho munya hypertension be blood pressure e because of sa e normal with Johnson sem it so Johnson sem e hawa Grace Phyto Clinic me say me medical imaging scientist about perform mesua de wumpa sa na e ba ya en ham so ye plant medicine so ye sua de wumpa ya so ba within 24 hours to 48 hours no Johnson sem na cha fe no ni na ya so the go ye charge bebre say ko for 20 million 30 million bra bibia e moderate pa it is out here kan for data number na ye de tujan ye Kumasi Abrepo highways baby a utie bia ye Kumasi Abrepo highways wo de answer be for Sofia car ni bi wo for Sofia car ni bi agusa say obesi wo odate anasa Abrepo highway market wo udu market agusa say clinic na wo odate wo no obi abekire ama bibia ayefam na de gon sa Johnson semisha se kan ho ne se one treat ya obi hu so bi develop bibia fence caucasia say weight lost won so so be sha asiati eto obi obi so osopa ba fi wa se wa sha se glowing no so tipa e denti na so ti e betimi amba se Johnson se no because in so no wo ni padua mu na de gon e hye ni padua no but say free mu then you start glowing lean ti so obi so tipa nkasa one Johnson se no so ka ho bi afi obi so nante kakra bia no abre no aposo nyina ye de
ye wo ya na afi ma pressure no so ye de etimi ekoso enti so obi tie mi na sejun so sema mentna ho ma ye mfa pampers mbo mentna because enipa no odoko hospital ba ko mienu na sankwa na opa ba enti so for doctor number no ebra ne solve problem ni ema doctor number no e 0244 878431 enya jun so sem no kwa na ye last week me can be about infertility aye awo so ba bi habu se da bia na onya bia fence hyperprolactemia no fo ahihye saafo ni nyina no fo hihye abra wonyimi awo ho be ye den ama pa o menses no embe ya nkasa enne na aba 21 days about less than 21 days are a problem about more than 35 days are a problem in the so your bana wuti na so period ni mbe ya nkasa ananya bibia fence amenorrhea menses ni mba awon tumuda and so etimi ha adwin last week ne sa kan bibi eba bibia friends polycystic ovary baby ni na bojo senyi ne bosuni wa develop bibia friends more androgens and also timisi awon kwan the last week ni esua bibi fa say obabi wo ha na say kekara na se hyehyene eno ne si awon kwan say de na meka no itim so so wa wo problem woni be madane nsu ni nyina ba bontia me sobra na mema no so no de gon ye bold say ye de ne say otimi ne ehia na mu kwan de onim say oni problem bia and so obabi bi wa friends as spermian obetimi ehia nsu be ba so na nkwa bia ni ne de nkwa bia ni sperms no me so bra na nemrem de ye mo programs ya anso amanfo sha amanfo ma because oba na nkasa wonim se otimenyim oba ware wona wone mba boso so de hye ne se ono na obetimi bibia betimi asi ndo se ya wo enem ya region so sema for doctor number no ye free medical screening how dey say car 30 Ghana cedis pen na abedie which 30 Ghana cedis ni ye be test ni nyina ma ye free bi se abdominal pelvic scan ye be hwe yem no ma ni nyina hysterosapinography ne boarding e bi 200 cedis 2 million 3 million me say honorable senso bo acha bantima o se bantima man amuti mi nyina mo ma free medical screening Kumasi man asante my Ghana man obi a wuti ye bia no ye se bra be free medical screening Kumasi Abrepo highways eye Grace Phyto Clinic and medical diagnosis solution it wuti en kan for doctor number ni biem na gi number ye se oba gi number one gi number oba you have to pay something small ba gi number no kwa de ne hu se sa inipekui na aboama oba be screening doctor number ni biem eye 0244 878431 Because me mano se me baby and me so be man now be man so 2-3 minutes men to do keke bla be shame didn't na be man sha se from syphilis me money basao e bo roma 2-3 years kwansa na wo hu ye lab tester wo hu so tie enka bra na o me masama ba foma bra se de be ya obi enkodi emesho se de be obi mfa wo se kan enwa na nka na ye miemie mu mama bibia nye de enye fine no money be doctor next week ye be say she be me so for doctor be number no they were report highways doctor number is 0244 878431 Meda sepa Doc Meda sepa Yemfa part 2 and 2 so Ewiase Mu Nsem so Aji Asante Mboso Nhyira 104.5 FM Kaiwa Abrante be fia be ka che se wono wosunda ya ohuni nuaba anim okukum kobompa ya ohuni nuaba anim okukum akotrankan Entodo na imposo okopru VIP bus so far so see ha ohuni ba enim okukum ohemanim na osire abrantente ya medago na osoro na aseme na asi eche kurei sa obeka ya yesi na asene nuaba bi wo ho ekuru dika to ne nan ne banse ekuru transfer ba abrante na ho Bansa na kuni free ma amene nan beto abrante nan huye papa na batensem yiwasum Ewiase hu na nyede so Hambanini ofuna umsebenzi madoda Hambanini ofuna umsebenzi madoda Kajagum, natita danko, my ears are open to listen to your headphone. All right, eno mwakwaba. Ati say, Wudi. Epache flem alimatu sadia. Alimatu sadia. Did not follow abna. Dabe na aba fia no. Mepache me ba fia dan. Ensembe na abeka che. Mepache me ba me ka se eye endra atwamu ne na awtwemi nu ye ba ye wa ampaba me efenso ampaba me. Yebedru ye ni memenda kwasi ada na adwado mu bu akonta nti me ka kire ma se me kona ma se mentwen e kina ne nyina ye kwa nopa ti
me ye aduane ma e diwie na e kwahye me nua a ye frɛ nata ne dem e hwɛ movie nti onu nso pie kakra ti me wo dem ho na ofrɛ me sa abna bla mi mu se wasem na mpie ba me pie ba no akokan no wula ne dem am di na kyena me se ata ana aka na me de won na wo yesa osidabi na wo ba ifunu na me se ata asem agro na wudi ana se wasem pa wo se an me kama asem a wo se agro na wo se an ma me mu nyina anim se wo ba ifo na me se na ma me nka nkyerɛ mi na me kwa akra no me kona me da me hu kukuo What word na be si menim saa mintimi hwe onje se me bɔ mpae ansa no me hu so a wanim na me hu na me se ataye no korɛ ɔsean saa de na di machi saa na mba efe nso ampa me bae na ade na gyaa na mfimfin hɔ ne de ade na saa starte se wo gina hɔ physical kora no wo bɔ mpae a na ade na kukuo ni baba saa na abesi nanim ebesi nanim a na ɔgya mpae ne bɔ ɔyɛ na adwi so okohwem a ontimi hwagye so ɔtoa so ɛbɔ mpae no ansa no wahu ohun a meme anim enu ohun wom na me se mentena ho nso kasa ne yem su kuro bi da ne nan ekina nko abekasa mi sister ebaifo nti me nana wo ho no wonim hu bi na me se me de bedam ama hwehwe ama mahu se minim beyi a monka no ntie minim susu a monka no hu Yawde di bugu yaza amazugu panye Dimi awra la siasio na awra da damle dani Aso awra la siasio na awra da damle dani Zuru goronya makba zuru goronya bero kadonya awde di bugu yaza Zabele ko dungo zo ayejima Amuko dungo zo molai Kaja usija gwong, kajagum, na tita danko, my ears are open to listen to your headphone. Utinya, uti play muna oso nyama. Mesa mo kwa ba? Yeja. Nti bro kan sa no sa asem na how. Me ba cha ha. Ade ne how. Me ba cha se minim ade friend be nti e be ha me. Oso ka cha se minia ba. Ba modin na fa empaibo. Ma ne how. Fa empaibo. Me ba cha. Unso so ka cha so e baifo. Me ba cha o si me baifo. O ka sinipi. Me ba cha. O ka so nim place so e baifo. Me ba cha. Eba sa o ka cha o ma me. Me ba cha. Se no ka cha wo. Ma me ka kire me sa ya ampa na atano kra ka sa se oni bi a kire ne da no no wa amfa na sem na me se ma me ne wa anya de na wa anka an kire me da matena wo sa nti me ni me nua ne to a me nua ne beti ma hwe me sa me anim koto na nim na mu san sa ata den a na o de afa agros na so wa bo me na me so ma bo no uno de nya ma ne bi me ba cha me ma ne bi efiri so ka cha so e baifo no uno de na odi me ba cha odi nso e so no nko atirim Yesu minim hwe. Nko na oda. Me ba cha da minim kunu. Wa ware. Me ba cha. Asem ka kire ukunu. Me ba cha me ka kire. Ono so aha no. O ka kire nse we de aye na aye abusuam asem. Nti won. Baba no nso. Me ba cha won suro me. Sense o chama taji ka asem kire me. Wo so pani bi na kwa so na ye ka chense. Papa yi, wo yire baifo. Na ju bia okwa tuo. Papa no ba wa na. O dampa no sa wontimi na. Wodi ni bia no ahwe oba no. Wote inu ahwe oba no. Na oba da nsa ba akoso ama nsa agye no oda no ho. Obegya nsa abem ne aso ne nsa say hey ga beti mo so fo asem ko me beti wan. Ebi ani me ma no nsuro. Me ba che won suro me. Ono ogidie se me ni bi. We na wo say. Me ba che me na wo me ensa na ba ko afirim. Na onamfo no so ate. Me ba che ebi mate. Beye ya asem eto so na onim ho hwia. Esaw bibia o. Me ba che. Jo be na oyo. Me ba che me ya store kakra. Mamfo beto de ho. Me ba cha. O mate so e baifo. Me ba cha. O mo busaw. Me ba cha. Na se na aka kire o mo busawa. Me ka kire o se mi minim ade e frɛ ne sa. Mate me da ase. Be ma akwa ba. Eja. Ho ye. Aja. Ye fro say. E frɛ me Ebualasa. Ebualasa o da so nkuku no. Aja da bi. O ba ha ko nkuku ne bio. Aja da bi. Na ye ni apam kuku na se hwan. Nkuku bio. Aja da bi. Adan. So si kuku ne da nyina o konkre hu se si bus na pampam. Abraham fro bus hu se kuku ne si pampam. Nhu bio. Aja da bi. Adan. Sunday ne kwa asore be mi hu. Na so ofiri ase nya o Sunday na akwa asore. Da be na ofiri ase. Adan
Ufia Friday. So Kofi. One Guguru. I should have flew. Kuku for him. Eh? Uncle Fred sent to be an anti-faso. I should have. Ata? Chefrota. I shall. Uncle Fred sent to be a. I should have. Kubuka 9 and Fefe soon to be a woman. I should have. Maybe I can open if you stand by. Nam se besem who so pretty, Mami who so pretty. Huh? Mami who so pretty, besem when say who so pretty in the general way. No, Mama Druby said, Kwame Gong, see ye. I just 12, sorry. So just sit down in Fifi. Fadunu gum. No recite it. Spread in the baba. Kwame Gong, women to me. Me are the meze who cry any. A die about 12 Canam soldier, and did gumu. Or some make Alexander Pa Omino Pa, Benuma. Make come from us as a preacher nama. Uncle Fresh to be a. I should have. None answer me. As more catch me no. Some make us Alexander Pa Omino Pa, Benuma. Make I support in from us a preacher number. A town called Fresh sent to be an at it war. Atta a crow done everything. I should mean a quadruma and not be team when one. A crowd in Fiesay. I check a qua of Bianaba. A banzo me dear drew men more draw do. Emiako hospitals in Nina and Quanoa Huaneco. It will cry. A Juana Samba. You be wounds not why you tun, sir. It will cry. I will be tun, why. And what Samba. A banzo. Mamma, a good done on your friend say. No, a crundar in a friend say. A question war. What do you know? Minana. I don't know a Quayonana. I say, why, mammy? Pasha, mamma, and Papa, mammy. Mamma, who fear say, Pasha, you couldn't just die nine. I should have. So I transfer by who no clowns, it be beside. Who didn't die here? A dominating. On the nether here. Nether nature. Until feel nature but all name. So I transfer Kronamau. Ewiase Mu Nsem doso. Na me no ha, mumpija muwe. Na me me eni nkomo. E kwame no fa so ekunu wo transfer ma branti on community. We ye sunsu mu nsem a. Si Ewiase Mu Nsem sunsu mu nsem mo din headquarters. E ensem doso bu ahimfie. Pakum asida fa hojimbi. We ye pakum asida. Mema no hwan din. E ma no esresre ni nyina ye pakum natural capsules. Ani sai we asida de ma pakum. Sanso mo bojuma ye pa. No so ba phone. O phone ten samrane say nyum tuo say nyum say reggae say raga say dancehall say hip life no ato. De ma pakum e bra box no ba ku kra wo. Now they call WhatsApp number way 0548 356220 0548 356220. Na asanka the boys man trans ofie kwanso so no diagonal so na de ndimu padia obetme the TV set table top fridge multi TV box pressing iron standing fan e man do so ye papa e shall 31st it ko wie 29 September 2020 to be a enfan ho enyimbe Timalak aso en makodo Timalak kente papa aso anyone aso ye ti se okwa so de se okwa engagement se okwa party se okwa adwuma event bia to bia no se ko Timalak na koje onyema mepacho anatomy nie GTPO new style Dumas Binta high target polish cotton lace back shoes ahodo nyina o Timalak DF fubia enim yesa oto de fi 300 de kona e de brewo fia ma mo pia for some chedie te fina koi event bia no ka Timalak na koje onyema mepacho mo ahinsa bonsum Church of Pentecost Street Mpe omone alphabet and no abrosan krom we are free adwada e ko pememreda anopa non so lefa ekosi enwenu nsia Timalak wapon Timalak enambani 0243 013 177 0243 013 177. Timalak, home of quality and affordable fabrics and accessories. Dawood 360 capsules 360 wabano emfa 80 mra fa 80 soso na bano namudi akansi ni 360 mawie eye kama tiobi anjano so sebema oni yekode honhum bema anajofun bema simijoso bema ne dare nchen ya na obusa de mfata na adun se na se wode ayiba se social distancing eye pa fa ho ban no ho asem ne yeka
ha wabanda nchai baduma na sabi nsembuna ubusai nti ayama ha anwanse akope Dawood 360 capsules abanom fa 80 mra ema fa 80 bra ni akabom 360 awie peyo emanom timi kan fa mo bia chisimba ya den pa se jata da siramete ne otisi kwai mu agugwa ha na bia awie peyo Dawood ointment rheumatism nantema propro kakeja unamisa kruchi amfere wase dwiba omoni transmogrify nyina tefina kwai uhia Dawood 360 capsules na fe Dawood ointment oba fa fra wonka ho o makoda no fo enko ho na fe unim fi dumiesa 360 enko ho Misty Heba Colinac Apidank Smart Heba Hab May to Apitigana fa na nyina ukwa bodi se kwa megonga tim so se pai so bia enom okwa mbesi osi malilisi ntube aya Dawood 360 ni ointment na make from obia you to emphasize 0241 244012 0241 244012 na 0201 681717 slogan dey CC na dey wom eno mwakwaba jam eno ho to say ami adum me pa cha wudin me frɛ me ku atwene boa mami akua atwene boa adi mfie say adi mfie aduosun 72 ukrom ne he me frɛ offense ampe ba me juma ba na yo mami ye ku ya akoda o kasa wonim no me nana no ekro to nai e ba ni so na to nai me sonda ye na me ko mafum ana me duru baabie na abrechire da ye ni mu na me sa abrechire kokko ojira ho ana mfa abo na mto bo abrechire no da ye ni mu ti me de bo no na me ba panyini ye fere na kwasi ye firiye me huna se opie da ye ni mu o se ma me abrechire a woto ebo no de wa anya ade am ka chance wo hwe me se a wo gina ho hwe me ko afu mo hwe me sa am so me nya ne dai na me ka sa ti ade achi ya mbaaye no baabi am to bobo ablechire no a ne namposo no na ho no ne ensan bi asi ufita atati ahirihiri nti saade no edura nwire ade achi ya menti me ampie abontin bi na mdada em ho saa na mba minu apanyi minu akuma aba ebe fa me ba afie nti odi mba afie no ne ekuro ne sede esi ye no ne ha me na ma se koto dura ebira me na mdigu na mdi mi ekuro no enkwada na mse asa ekuro de sede esi ha me kasa metra ho a wanhwa na ha me na mde ko sofo abilenza ho na o ma me anonte wo yire na mdi be miae ti mi mia me di mia saa no na o ma mbi se ba ko so yesi e fere na adanebo ene wode ma me na me giye na mde ba me fie ho be hye ho nti ene hwa ne kuro ne start ise ewu ene kuro no wuye ndi kuro no wuye no ache be se mfie be se edu na akora boro ana ekuro no wuye mi hu se ekuro bia betomi na ho biem bibia so nya mi na ho biem ti me hu ansa mi na na esoso ekuro aton na ho eja yenimu die se die ya ekuro ne beto ho ena die wo keke nyina so yenim ena me na ka che me se wo de beba ha na me se ya so da bia yetie Nhyira de mi ni wada senso dura nwumre na se ye kan na me ku obi fie akoti se de ye besi aka no bibia timi tuto ye kama ana enti o kan na me se ne wo famila enti o ba ya na de se de sitie no ti ko so fo birinza ho ana o ma oyo o ye fa ni sai ba kun de wa amuni din me ba kun ne wasi adanebo no de ma me adanebo okay no de ma me na me de be mi fie ho no enti o de ba ya no ani kuro no wa ni sunsum ko de wo kosia da bi wa ni patakon de ko abobo okay nti dai na wo so ye no na ponchi twam aponchi no wo hia me na me ko afu na de bobo no na me de bobo na ho ni kuro ntoy na wona ka cho se ma me wakume mini wa kasime kun wase ma anya ade dai num no ka cho sa no ka che me ba panyini hey na mi asem ofie nje ka se ku na wu mi de ndie mi ko abresa ho ba ndie wu na me nya abresa o ya abresa sa na sa me aja mante ne me ba ne mante de timi kan asem kama na no kanie o si ko so fun ho
Abeleza. Mami. Nasa for Abeleza the other mami. Prophet one tell me ya unsele nje kra. Said was ya boa wona kura wi na bondi aso for Abeleza. I know. Sanka bi mamti. Ose so for No. And they met me a cancel of software pambu. And why are dear? Papa can also mamti. The account mean to me, the account is here, Namika. And the Mekana. And as DJ Clinton, and everywhere, and as DJ Clinton, Tiazi on Facebook, on Tiazi, Udimano actually Abuza, Ewiase Mu Nsem, and this is the watch here, Unimja. Sanka, what follow Ewiase Mu Nsem Bakosema, Nkadioka and Kaunka, and Misama Kwaba. Yeah, Union or Yaminia, me back, me. Oh, what's it here? I can say. Only in time to say. One first, Eddie, Bab in fear base in Muni, and or catch a baby, a minute, say, or Baho, but catch and say, me a bay funa me ban, could have more, baby, and water and wasaho, and if you want on Bahon, 1 minute and a year and a beam, into me a bayful, and me a bayful or catch a nebe or bearman so a can baby, ma be tea, and a bomber money. And I'm Busana was one cancer. No, the one cancer be on cancer man near back, Kunuba, Eddie Dinatem. Say, oh, mamma, dear, what her more do they? Walk out, what I bring Yadia, we are Neddy 1 year. I wanted to obey in our Bobono. And I'm me Kunuban Dinatem, sir. No, I don't know what is the quarter 9. Can't fast over to what can't you? Was so called a dreamer, a that was 18 and home, and a whole bow of Fufunya. And there be a macrame complaint, we are, say, doctor coffee, Nayum Nidi. I don't know Funfunya, Penny Fortune, say, and Pumpunya, and Funfundian answer much transmogrify. Medio. And me, who say, couldn't that night. What was an Wasem? And so, I was soon die a cotuba bridge. I can't just say, one yard, a quarter night, oh, brepa, who cost for a brace out. No more oil. Now, the Nico. A brand new one for Uncle. What a name. Some and not me inquire, so I didn't naminamo a pie bonfire when Timmy qua, so I don't am call as other pending goes on. Me inquire and pie bony beam, just a mere mass with one am come pie bono. Tina meant me and Fanan could be. But Senior Krunda on females as an any and coye. What do you know, Sabiana, Ibina, Aya Brantis, and say, the two on a transfer common name or brepa. It's so soon they be a new Benimu Hukum. And now some are catching you by four. I must have danger how Kumbo. Ubia a can be. What do you say, Mammy? Maybe you know the hammy. Sent you or cancel the Baba, dear. Miss Meccancer or the Baba, one family, and we had you or the bar. Yes, I did here. Into the Bessie Biani Behum, the womb. Dino, Okaya, my uncle say, and found now, quite now could be our say, Busiana, as I say, into the Faco. No, or no, so the buy. Timmy and Hamiame boy. Abuja mu nyina kopie odifa Elijah ho enso apie che na ano ohye pa yentwa hu masima ya ba sansem ya pa hontuma Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM. Say ya malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre the way about for si bondi obi ade na neji obajuma so na me ba ya enemba beti se ene ye ne birthday so mani age na de media de make a chance nyame ma na nkwatenten ahode wom ya ahode wom so because wo nkwa
na wade me ne wo ka sei enipa bebrebe ne ne yekoda ya omo antimi ansori na se nyame aye na dom na se na wadi mfie ba ko aka ne mfie ho a de make nyina se onyina na nyame mani nyini nchen 104.5 eba FM nka ho nemo on sanso nya hoden so on did go dey make a change nyame nhia no pa okay all right na je yakopon sha no nto nkone mo ya de obodjuma pa in fact me o ha na ba ye na me koy na masan ba ni nyina da so obodjuma yakopon sha omo ahoden nkwa wom Juda, Juenyo, so what won't dancer, Juenyo, so what won't go there, Juenyo, I feel come about to wear, Juenyo. Mafum ana meduru baabi na abrechire daye ni mu na mhu sa abrechire kokko gira ho ana mfa abo na mtobo abrechire no daye ni mu ti me de bo no na me ba panyini ye fere na kwasi afiriye me hu na se opie daye ni mu o se ma me abrechire a woto ebo no de wa anya ade am ka chance wo hwe me se wa gina ho hwe me ko afu mo hwe me sa am so me nya ne dai na me ka sa ti ade achi ya mbaaye no baabi am to bobo abrechire no a ne namposo no na hon mu ne ensabi asi ufita atati ahirihiri nti saade no edura nwimire ade achi ya me ntimi ampie abontin bi na mdada mu ho saa na mba minu apanyin minu akuma aba ebe fa me ba afi nti odi mba afi no ne ekuro ne se de esi ye no ne ha me na ma se koto adura ebere me na mdi gumu na mdi mi ekuro no enkwada anam se asa ekuro de se de esi ha me kasa me tra ho a wanhwa na ha me na mdi ko sofo abilinza ho eno ma me anonte wo yire na mdi be mi aye ti mi di mi asa no eno ma mbi se ba ko so yesi e fere na adanebo eno wode ma me na me giye na mdi be mi fie ho be she ho nti eni hwa ne kuro ne stati se ewu eni kuro no wuye ndi kuro no wuye no ache be se mfie be se edu na akora aboro ana ekuro no wuye mi hu se ekuro bia betomi na ho biem bibia so nya mi na ho biem ti me hu ansa mi na na eso ekuro aton na ho eja yenimu die se die ya ekuro no beto ho ana die o keke nyina so yenim ana me na ka che me se wode be ba ha na me se ya so da bia yetie Nhyira de mi wara senso dura nwumire na se ye kan na me ku obi fie akoti se de ye besi aka no bibia timi tuto ye kama ana enti o kan na me se ne wo famila enti o ba ya na de se de sitie no tu ko so for brinza ho ana o ma oyo o ye fan say ba kun de o amoni din o me ba kun ne wasi adanebo no de ma me adanebo okay no de ma me na me de be me fie ho no enti o de ba ya no ane kuro no wa anye sunsum ko de wo kosia da bi wa anye patakwa de kwa bobo okay nti dai na wo so ye no na ponchi twam aponchi no wo hia me na me ko afu na de bobo no na me de bobo na ho ne kuro ntoi na mo na ka cho se ma me wakume mini wa kasime kun wa se ma anya ade dai num no ka che sa no ka che me ba panyini hey mami asem ofie
ntia ka say ekru na wu media ndie me call abresa ho ba ndie wu na menya abresa wo ya abresa sa na sa me aja mante ne me ba ne mante timi kan sam kama na no kan ye o se ko so fo ho abeleza mami na sa fo abresa de adan mami prophet one time mre ya wo se le nje kra se do osi aboa wo na okura wi na bondi asofo abresa I know sanka bi mamtie o se so fo no ne de metimi akan so for pambo nde wa ya de papa ko no so mamtie de to so de ka ho mentimi nim de o kan se sia na mi kan nde mi kan na NSDJ Clinton and everywhere NSDJ Clinton tiaze on Facebook on tiaze udima no achele abusa Ewiase Mu Nsem and say de wadwe ye wono unim ntra say ka wa follow Ewiase Mu Nsem akosemo a nka de oka kana nka onka ene me sam akwaba yeja nti unia na ho nye minua me ba mia ho se sia ka say wonni ntam ti say me wono first edi na mbe mfie be se numuni ena o kachire be me bia me ne tie se oba ho be kachire se me ye be ifu na me ba na kura mu ho be bia na o te no wasa ho enti firi ho no mba ho no wanti mi ne yira na biem enti me ye be ifu enti me ye be ifu no o kachire ne be o be man so kan be bie ma obi tie ena ye bo mama ne ena me busa na wase won kan sa no de won kan sa bia on kan sa ma onua ba ko mi kunu ba ko edidi na tem se o ma me de wo hwe wo mo odure wo kura wo kora abirum yade a wo yade ne de wanyini awade de wo baye na wo bobo no na me kunu ba didi na tem sa na me no ne what is it 39 kan fa so beto wa kan kire wo se wo ko adwuma na dadwa 18 na an ho ene ho no bo fufunya enti de bia me kura me compre wo ya me se ko doctor ko hwe na ye hunu di aga nya mfunfunya o mpanimfo chese ye mpumpunya mfunfunde na se mo transmogrify no medio andi ye hunu me hunu se kure ndan nan babusa ne ho asem sanse dai wasundai akoto babo abrechiri ya kancho se wa anya de ikura to nan o brepa ukosofo abresa ho no mo oyo na de neko abrenti anu amfana nko wona nan Samen na me nkwa asori ntina na me na mo mpaibo nti me kwa asori na mko asori pending gozo me nkwa mpaibo ni biem je se me ama asori mu ana mko mpaibo no tina menti me amfa na nko bi besine ekrunda ho mfi mi nsa nani enkoye wadwonyo se bia na ebi na eya branti sanse de to ho na transfer common nan wo brepa esi oso da bia ni bani mu hukum na so mo aka se ni oba baifo na se ni dentre ha okrumo obia e kan bi oju ho sai mami me juno da hame senti o kan so de beba na de me kan me compre o ya me se ko doctor ko fe na ye hunu de aga nya mfunfunya o mpanimfo chese ye mpumpunya mfunfunde na se mo transmogrify no medio andi ye hunu me hunu se kure ndan nan babusa ne ho asem sanse dai wasundai akoto babo abrechiri ya kancho se wa anya de ikura to nan o brepa ukosofo abresa ho no mo oyo na de neko abrenti anu amfana nko wona nan samen na me nkwa asori ntina na me na mo mpaibo nti me kwa asori na mko asori pending gozo me nkwa mpaibo ni biem je se me ama asori mu ana mko mpaibo no tina menti me amfana nko bi besine ekrunda ho mfi mi nsa nani enkoye wadwonyo se bia na ebi na eya abrenti sanse de to ho na transfer common nan wo brepa esi oso da bia ni bani mu hukum na so mo aka se ni oba baifo na se ni dentre ha okrumo obia e kan bi oju ho sai mami me juno da hame senti o kan so de beba na de me kan so de beba won famana no ha de o de ba ye so de etie hira nti de besie bia na ebehu de ewum tino me o kan ya me anka se emfa nko na kwa na ko bia ko se ebusua na se nti wo de fa ko
no so the buy timika say nhame ameboa abusiamu nyina kopie odifo Elijah ho me ba cha da minimi kunu wa ware me ba cha asemu ka kire wukunu me ba cha me ka kire no so aha no o ka kire se we de aye na aye abusiamu asem nti woni mama no nso me ba cha won suro me sense o chama taji ka asemi kire me wo so pani bi na kwa aso na ye ka kire se papa yi o yire baifo na ju bia o kwa tuo papa no ba wa na o dampa no sa wontimi na wodi ni bia no ahwe oba no wotena inu ahwe oba no na oba da nsa ba akoso ama nsa agye no oda no ho obegya nsa abem ne aso ne sese hey nka bachi no so fo asem kome bachi wan ebi ani mema no nzro me ba che won suro me ono ogidie se me nibi we na wo sai me ba che me na wo me ensa na ba ko afirim na onamfo so ate me ba che ebi mate beye ya asema eto so na woni mu hwia esaw bibia o juma be na oyo me ba che me ya store kakra namfo beto ade ho me ba che o mate so ye beifo me ba che o mo busaw me ba che na se na ka kire o mo busawa me ka kire o se mi minimu ade e frɛ ne sa mate me da se be ma akọ ba ja ho ye ba cha ye fro sai e frɛ me abu alasa o da se hu kuku no ba cha da bi o ba ha ko hu kuku ni bi o ba cha da bi na ye ni apam kuku na se wan hu bi o ba cha da bi adan so si kuku ne da nyina hu o konkre hu se si bas na pampam Abraham fro bas hu se kuku ni se pampam hu bi o ba cha da bi adan Sunday ne kwa asore be mi hu na so ofia se nya o Sunday na kwa asore da be na ofia se adan ofia Friday se ko ofie ba cha wa hu kuku no ba cha da bi flo mi hu na kuku no fa he unko fresh senti bia na atia fa so ba cha da bi ata chefro ata ba cha unko fresh senti bia ba cha da bi ko buka nai emfefe sunsun bia wonim ba cha da bi na bia twemo pani fi stream by na mse bese hu so prete mami hu so prete mami hu so prete bese mi se hu so prete se ne gina we no mama dobi se kwa me gom siye na je 12 sorry so just sit down in fifi fado no gum na recite spread ne baba come gong we mint menye ni ade meze hu kra ni mu e da ya bo 12 kainam soja nam de dregumu o se me kan alesene pa o me no pa be yuma me kan from fa so spread na ma hu ko present bia na asiri mi asmo ka che me no se me ka se alesene pa o me no pa be yuma me kan ya spread from fa spread na ma atanko fresh senti bia na tete wo ata ekuro da na free acho minim ekwa adwuma na bi team we no an ekuro di mfie sai ache ekwa afibia na ba ebanzo mi de aduro menum aduro ahodo emia ko hospitals nyina enko no aho aneko etimi mukra aho na samba ebe wunsu na why tun sa etimi mukra aho be tun te wa na no asamba ebanzo mami a ekuda na ne fensai na ekunda na ne fensai ekwetwen bo odi ano no minana I don't know ekoyo nana ajeze mami basha mama na papa mami mama o fia sei basha ekunda so dai nai basha le sa a transfer ba ho ono kra hu se bibi sa ye o de ne da he da me nanim si ono de ne da he ne da na chi nti afiri na che beto wu nanim so a transfer kro na ma Ewiase Mu Nsem doso mami no ha mumpija mue na mami ne eni nkomo ekwan be no fa so ekro no wo transfer ma branti on community we ye sunsum nsem a si Ewiase Mu Nsem sunsum nsem mo de headquarters ye ensem doso bu ahimfie pakum asida fa hojimbi we ye pakum asida mema no ho ade ema no sresre ni nyina ye pakum natural capsules and say pakum asida Nhyira 104.5 FM one number one account radio station and a Royal Care Clinic aye twa kan Royal Care Clinic akofa pakum capsules e meme grab asimin kan chose e breast say da wase ne do asida ni nyina ya deche yes o ya ne se obefo phone no wo bomodin a we twa videos mabako asania ko 0548
356220 0548 356220 no one dia dance here e be na obebu enyum to anase wo de nbe anase wo de ne be arensem afa pakum capsule so wo ye we nyina wi a achede ne doso achede ne bi flash screen TV tabletop fridge fan iron kettle blender mobile phones multi TV digibox and the dish ankasa kan na wo modern aye we nyina wi a achede ya obebre ne do yes so yan so wo modern send video akọ 0548 356220 and more rain fi says my back pen pakum capsules mimpo and minie Pakum, mema duro no. Pakum, mema duro no. E pochuma, o paso mi we. Na hodo bon say yes. Mema duro no. E trobi eni e tse meme. Pakum, mema duro. Pakum, o ye best. Trobi eni le chibiu. We le fe osonachi abo bi eni ho. Pakum, o ye best. No maximum transfer. When you are mentally say, I am a some book I said. I've got my brother coming never be prayer on my wife. I'm to be good when I'm for their papa. There's a young couple with not an answer. Sleep wait, Mama, to be a echo pepper want or no for money. It's your fault. Yam drive, Brina, I'm off winning pa from Kwamesa. I'm off for the Zuflam and I could follow. Pakum ya kutami masa sema ishiana na kamyanga sana adabrujo de bi fa me papa enuanom mo hwedu ekutami yemfa ni agro wa wo hwene se bibia wa angasa wa wo hwene se wo target bia anya target bia pakum edru ekutami misramo obi ankopa binto pharmacist even uko ns chemist bebia wo bedru wo say wo pe adabrujo eduro bi angasa no masa me na dawo me fanya gro na odi jagro masa e ma no mbe tchechi wo saa se wan hwe ni yesu so a omu so 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 be ma we de hwinim ena eti wa angasa no angasa unya hye eduro we ye beifo ena me ye hwan na mama nipa bi agi asema ehu Yankupon who no, nay, the Akotu Nipebi, as a woman, the betting aboy. We job on his son, I mean, a waffle. No bay at a bay, we said before in Itania can, a cake of Blabuma, and then a Digimi Blow. I know Donny Gideon or Donny Abba Blabuma, and the Dinan Sambrel. No tip, I saw them no we see. What a word, Huni Valley. What a word, Huni Valley, Papa, in the name, Nakaya, or Samutia saw them, and that Monsieur Cron. Before Koyasana Nhyira, I guess Santana, Manso, Yami Betcher. Manso Nyambacha Santana yase mobia tuma munyina muti Ewiase Mu Nsem na nyumei oho ti Santana oni abusua no namfonom majo Manso Nyame Betcher producer pusu ahoma na ne abrant na twetwe nkomo onya ma de eni enu ntu nkomo so eno mesa ma akwa ba yo nti wakosofo abresa ho se da waka no akoje oil ese uko na wu obaro ni wasem me ban menini ni asem bia no ba panini no onu wasem minim so no ne me wasem ande o catch them ono ko catch them so me be ifo no kra me mfanya asem sansa minim ho se menye be ifo ti me mfanya asem oso ko sha no ba no onu iri ntimi hia nse de be ma wu enti o kan wa kokum ni be ma me minim kra minim de dikum ni be ma kra nkukum ni be ma menye be ifo na makuku no wada go no so en ko se ni be ma na wu minim what was saying ni maya nan
Ontimi hu bio. Se kura so wa de dia minim. Na o man o nyina say. Ame. Me ma no. Ai. Wo mu yenso. To ka to se be for no mate. O mun na din komo. E busan senti o kan sa asem kire wo. Oni de me kan ma kan me wo minim se ya busan bibio, se mu san bibio. No so ono woni ya. We say na makora ye pekora bra ya bere woni ha ono so wo ma ha biem. Na me yensan ko echi e. E bra de bo aponchi no dai mu no. Dai mu no ka kire o se wa anya de na se ni so. Dai mu no ka kire me se aponchi a wo de bo ni de ma wa anya de. So de bo aponchi no gina ho no hwe. No me se ono aboa ne hwe me so ye. To ka me kan sa aboa ne hwe me no na me meniti ye meniti ya de chinye na start ye sa se mo bi si kuma si kotie ya watchman bi oto na jo nkrama be 1000 na we hu de onye no fa bo de ball baako no mu nyina adwane e ade chinye a abruwa poso de bo aba ho se watchman hwe ye anajo de bo abo me sa se mo wei kuma si kotie na si ye sa ni man de hu ye papa tino se ma me wa anya de ano ka kire me ye pusu ahoma hwese ne beti ne di nkomo a san se postmortem che se osinya de obeba kumasia oma ye nda ya de wo bi kura wo ma mekunu ayire ewui ya friend wa ma asem bia si ye fi a wo ma besina ya kasa yo atasamba chance na fe uko odifo Elijah ho ensembisi ye eno so na musa ho asem mebra producer e pusu ahoma kana the digital satellite so we crazy promo with a crazy papa the money according 55 for smart Android TV and yet on 3000 say 2499 na ya mobile free koji high quality LED digital satellite TV 50 inches and also 1799 43 inches 999 and 24 inches and so 499 19 inches 349 17 inches 299 tabletop fridge and also a 549 double door a 749 koji high quality touchscreen laptop including dual core i3 i5 navi i7 KDL first floor Family Plaza Brosano store number 21 and 22 no akabumdi edijuma Patasi Main Street Adom House or Police Depot nche branch back so new branch no ewo Accra Weja old traffic light hona obehuno old barrier traffic light KD number 0244 385 128 0244 385 128 na 0207 65 3031 atare mwakoba so here uko difo laja ho o kan se mi kireo ya ba no so mu musa ya se be na onku nyanko da branch dem ne kro nyantu ba chere bi sat me kwa kra nyina na menyam meda tim kwa kra ba na me start adwumasua bronim kakra me start adwumasua na me koda ne dem start me na so na onu watu kwan acha satim nyina no ma ma mi ba ya o chese o de ebobo ndai mu o ka chisa ponch na o de bobo no wanya de no ne dem na akoda e acha enen ne nyina ho nam de da so da sisia acha wada hom mfiese na boso me sai e kan se mahama betna so bra mahama bet ana sa che acha ji ko da ho disas na kuri tu Mr. Tim beda ho na nche ko share kura anzanti mi fle kura ba ye na beda ho na Mr. T adwumasua na nche ene yekoye adwuma wo Kruben fai sufulai ebua esolo hono mai tiko da anche kru ntu acha ene dwa bi ko team hono da so da dem ti nim ho na na ehemia ena mti aduro bi di yes still na ne dem what a word huni valley na me de ba finti mbe na me ka kire maza se me na ehemia emu na me nkwa adwuma no se ti ono kra no onso afa na gro me kan no oka Ewiase ne beti na den no onso kan se misa ti mu na me nkwa adwuma ni se bia me ana ma hyeda memma nti na no so me ka kire se bibi on mo abetu mbase nyonu aba na acha obi etimi yi obi enime ekodi nsemo ne se obekai acha o ka sa nsemo no acha na se o maame ana ona nsemo o kani so so ndai bi o de boba ponchi do janche ka tse maame e bo de boba ponchi de wa anya de o so bi acha de wa so da bi a acha de bisi na otu awu ka sai acha de oko odifo Elijah ho de ne siye
okase menano ada usro ada na usesi ekru ni yofe ano de yentimi injiratifo bia na bi didi yentimi injiratifo den si o mamadru a memfa nkomia no o kanse mebre na ho no ama obi adi hu nseme no ka kire o o ka kire mzi oba eyesa be ba ata ebe ha adwen nka o sebe ha adwen o sebe ha adwen nka asana be ha adwen nka aha kwa ho omo akwa njire bi seye ajerewi ata so da na jo 1 asembisi dem mo den si be wa me sore na awansi na siminan no so timi yese mekun hey ba me yese me bona no tu mehu bebe ofa awansi nsi kro no so nti uboni kro na fra godru ye me ko ma me ntimi sa ba ye ya me ma me dru ntem anu adwan ntimi yese boy bi o no adwan ni ti odisi so satam so na tam ko ti adwan be de ne mada no benwane onwane me na me na ne me ya me si me hwe dintre me yasa ti me ye me hwe na wansi na siso na jo 1 acha me yesa me bon so otu ma hunu wansa ba ko pe ahmachi donko obesi una no so ti ne se kura me ti azu ne itumuja me na entumuja ne itumuja nse entumuja na anan ko entumuja ne itumuja no ho na ewu dara atanti udi ze oni oba na ye usa ba chere ise what you answer ho se de na me hunu no na me chirichiri mu chira ne sa che ana aju donku na wanso be si kro no so e bi nsi sa da do akoda dem ho no e bi nsi sa che se what you say so far compare born ho no se wasan ko no hobi wa fra oni na din komo dano osemi mfanfre ndra bandra isu su to ya ndin ase sa ko me ma mu bridge ya me drink ma menti mate adifo ni asofo dos wo fiase akola ne se mutimi ye pa me body for large so ma de se nyina oda to tefo nyina nim ne mu yen koso na yen to aso ma me sa ma akaba yeja obusu ese emu odin pa adan bidia no ohye but odin esa no ohye ye pa everyday yeja minim papa ese ba ise mi sunsun nsem koso abusu no obi adwe on tiase adan netisa minim okwa soro ben me ko Pentecost Pentecost na me je ni na transmogrify no aka so for breza no ye dia chew ese na Pentecost ye mami enoi apa oso ka soro ben me ko Pentecost you dey ye e chen ba ko no na Pentecost of o da tu nanim to de ekoso abuso no ni ekurato nai a transfer kwa kola yo na ye ho between ba se be san kon ba froso obuso no na fe kunkum lipa ye na o ya fa ho enu ani aja na minim se bia sunsun ade na ye minim se e bia wo ko ye adwuma na bibia ye wo na se ekuro hunu eze de mehunu de ndi ne de aba hanum no aja e mo bia wo ho asesam de boye mfa moye mate odifo elaja mo ko ba de go me je oso odifo na mpom ti sai nyame na da ro ma ba ne sunsun nse ya na akwanse mebre hunam ya na efo ne ba ne sunsun ya na eden ne ko den ensem mebre nkodan na busu abo aso ye mfo ni nyina ye chamanfo wada agono so ekọ ne san ye na hu obusu nim kwa me ne fa so betu ase ye ti odifo me da se ense mami o ti won mo no kro ye begina etise obi a sunsun ma na se hunam fami o mami akoba bi no akojew na ode wa ba abusuam ena bia mu nso de go na bra wo mba Sunday no ayi wura honhum mu no asem aya ebesi mu ne se maame ne ba pani no enki ehia no ewo yase e honom ye fa di school junction ho bere kwan bia so omu pusu ahoma se enko mu ba ye no mo de na abanso be pem sa abre ye nti abrante ne nka enanso ye producer anso pusu ahoma anso ye nti ne nka na media de go de make nyina ne se abusua no ensem wom te se de wo kan ena biem so
si eje ubegyina na si egyina wa eto de bia ya na nsem ho nti no ye behwe saa side ho no ne ya breki saa begyina ne de no ye wienso a na ba bia ekuro ni free baaye no enso so ya ye ho no adwuma ne abo adane nti ye to ye nsa frɛ abrante na se maami ba pani ne so obeba se wa ma de wo se ye no wa akire bia no ye beye oso ma ye pusu of mo odum ni phone de go se wa ma na se pusu ahoma so na so adum ne phone a ene na pa akire bibi so hu on se de go ne ye mpese ye be wuram akọ kika nsem bebre ba de ne ye ka nyina se abrante no so wagine hudi a wabɔ abrewa ne bayi omra no metire mu ade kudie nti a wabɔ abrewa ne bayi na de besi sa abre ye nte ne nka ana won se wubusa ata no na wo kire mu se ebra won koda abrante ne dem honom ne sa ade we ne nyama meto ne nan sa nsem ne nyina ba bepie mu da kwasia da ye nye mu krampo ne kan yo esa munche ne ye nka sa abrante ne bayifu ne mu nwiwe ho abrewa asondaye ode bo ba ponche the banjan chas mame aponchi a wodi ebobo ndie wa anya de kra ani na he ekura to the night wa brepa ono abesia okosofo abresa ho sofo zanoka sofo abresa the man oil ekuru na wu anche ne ba tukwan akoda ne dem anche ekuru tu akoda yi na sa ye chima ko he wodi fo ye do so enti the go de me can say ekuro no te se de na wo kan ye dene a ekuro no bewu na mom after se ekuro no bewu no e wo se ye sunsumu niema bi bu abusua no se de be ya se free ataso a ensa nko nipa foforo so ena no kwasi adame kan se mi kire mo se ni nua ba na no hu nanim no se wan hwe yi a efiri ataso a e ba ne side enti wo se omutimi tu anamo no mo sori gina na saade na ekoso a eko round no etimi free mu da me de me kan se ye hia brante no da bi owo bia no omra na nsem bi wo no ma ye musa no na ono nso nkyire mu na ye hu se de ne mesi odifo no so ama ye ntimi transfer ekro ma no oh wa ma ye bona da ne ma na nye se ye to ye nsa frem na se wa ma ye be ye sunsun wo de se be nyana na ho bia se be ne ntohe ho na akoto wo bre ye pa ne wo ba e ba sa ye be ye sunsun mu adwuma na mum ye wie dia enye obi da beka se puduo nsi o bete se dia mpanimfo se ye be dey ye be di nadwo so hu enti se wa ma abrante ni kuro no ye ma na atekuro ye na wotwe mienu ebewu efiri ho no mu wie na se ye eniema wo se ye wie na de go de be si wa akire de ba na sa eja ye wie ye adwuma enti me de make nyina nsa abrante ne so pani a ontu anamo na nyame ya adoma da ya wada abusua ni nyina besan ba wonka omu ho no ne omu mara ne yenhwe na yempe asem no pomasi bre na de ekoso wo sunzum ye nyimfiri ho na abusua ni nyina ho nto awanza omu na de ne mo na do one ahomachi one awanza ekosu krosu de eno so kire san olivo de go me da se da no mba ya me kan se mi kire omu se ekuro no enye kwa na mo ye sunsumu ene de ama abrante no na mo se me de akwanche mana ensem be si wachiri so enti bra me de direction ma na me kire ne de wonye ene ono so ko ye kodi so te se de me kire no pepepe de go wonim se senka abrante etimi kum wansana na nka nipa mum ne nke bewu oh sir oh yes ni mo bi okosi na hu ukobogronum sabe se mpanimfo se ntuntum besi sabe ohwo aso a e de abotre ne ku no we o di block mo man ka se mezi o on se wansana na yira aprekope that means nipa ya oye saade na after se oye akwankyere no oba behwe de eko enti senko tumi ye boot ena nko wanso se bia ni kura de go media ka mebo na ku no what a word huni valley ko ku na nke nipa mum ne nke bewu di de go we no eye wansana na ohun no eye spirit a eta se kuro na dan na ho no achi tiese ngoku no e wo se ngoku no okay so ente ye sunsuma etai sa ekuro na chi that means ekuro na dan honom no enye honam fam enye kuro kwa enye kuro bita chire sanity
Wait, says will be the talk run the man. So, as a mamma diano, so tiene 70 years, a who say mamma diano, in the pan a talk run the mamma man. So, a free mamma and nine, a transfer banana. And then another near can't simply say, a talas when your spirit. So, because mamma, yeah, mamma, Koya, Quantini, and Osaba Danny. At your busy and transfer, because you waffle. Because you go for human. Really, I can see your intelligent transfer. Because you go for. Oh, we send transfer. Well, they go. Enti mameno. That means say mameno. One day why na kwanjire you about dane. So, oba dane ni wie na abesi ni nana so. Ti that means say ne nana no kasa group ni hu bi. So, enti the God ye be ye ne say now no ye be two spirit na ba betena atemu no ye two ya na ya bompa ye ne ye niam aguso ne kuro na firi ho enya firi ho no mu ya na ye be hu de be si wa akiri me dase miso me dase bofo kwawe ade de tene se ohun ye djuma na ye no untumi mfoso bi chinchina a omra Nhyira dabi abante no opa obeba opa omma uhye na enyeyi mre bia nchichiri nse chinchina agise court nti ono one choice o ma men na busuafo bitima catchen se chinchina yedwa ba Nhyira ono to bitima kasa memko radio nyo bia na pese o kasa woso me problem nyina no ye akora na wote ho na nkasa no we bayfo ana wonye bayfo ukuto tusumboni akwana obre oh se kure down na bebre obre obje kure di tu ana amre na ha bebre e kure di se tu a e kure hwete ya adwa ya rehusem oh koda se kokosu adwuma se wontumi bread obebre na me baby ho ma me doubt kakra se o kache me se dan na okoda mu no ana de sa problem ne ba ya me so nya dan ba fo nka ne sa o na mu na o ti abanti de dan mu okoda ya onya ba fo ehwa sem you de na me kan de no wo me ba fo so ti ni ya na me aso daye aponchi ba no so o de bo abo no wu janche mami aponchi ade bo bo ndo kwame daye me ba wa nya de daye o me ba ani na he ekuratu no daye me be de bo ba aponchi na ho ne kuruntu no ti ni o daye me ba me be de bo ba aponchi na ho ne kuruntu no wa breye pa ekuru no ko abranti akoda na oni ba bi hwenye no nipa o ka se mfa bo mo aponchi no akoda ndem ekuratu no so akoda medem a akora nda so daye ne ma me de so asembusa enti ko ba se e de linkia be yi depi kwame because me ma me de koso ndaye ana okoto bo aboa ana wo no an baka chance ade na ma me woto bo aboa na aponchi gire oyo to bo no aponchi ne ba no so o si aponchi hwendodo aponchi ne ba no so ana okoto bo no abruchi ento bo mo aboa gana na wo no muni abruchi nti se hunam mukura nka ne akiri man yeye on me problem nyina ne se akura no me hunu se dan na ni nua no wo akura se no ne dan na okoda mu no ana de sa wo ha na ba se dan mu dia anka yesen ku wu dada kesen ku wu dada ne ha na ho fam no nyina no me hunu se sunsum sam no de ewum uyi free mu nyi baby so ho do sa kire madwe se obeda trekam kwa akra no wu se kuku esi friend say but ya utimu a woko no wu se kuku esi how possible se no na kire se wanya ni no you asim some dozo on say yo niam bi wo ha e bi club se bi kura no oda bi wa dwendwen ho na de koda bi wa dwendwen niam bi ho na ode akokoda yem enye beye beda be si kuku beda be si ekru ndenye kwa bas ekru ndenye me se nye kwa wo hwe niam a wo famu na enye kwa ene nana no nana isusu mo funa nya buso ni kuru adan se kuru nde bienu na aba se buso bia ni mu ekru ya transfer ekru bia ni mu se buso bia ni mu hawo ya ma me no usu ko sofo abra ko kan say abresa sofo abresa onum na sabi ukotu se atwe ba ko yeyi ni sere bienu edi esense ho ase emusa ba ko buo na bi akura den ka wotia ye
tuni baby a je say akura duru kata ko no we na kwaje abreza na nko waje akwa body de oyeye koye no sa koye minua no umye nyabotre na de owa akura ase no susu no susu sam ne eka wo de ba honam mu a ho so bi ba wo de entwaso mu honam mu because so o force no piece bia we baifo a wono so betima kire se menye baifo me de ne se so for Elijah wo hunu sampa indeed antie no ebia owo ani ana wo hia no ana susu bia back to sender media no back to sender say what challenge ono akata kraka otu wa makra no just 2 weeks a crew ehwete o to me bi ano dia epese onye bibi na bible kraka say de otu amana no ono are tom de otwese kan no owusi kan no yenja brantie no oba ha emfaso bi ani so obede wa ha super fans wa yen boni ana ye send ya ma say ekro na da boafo makanse mi na na ka kire wo test said it osi obi na eko hayo okukuma boa na ochaya mafiofo nyina bi ina ba ne wrefi tie ka boa no ye mo de no de ko ma no amene ye ono di wiye mpompo frihin abrante ne minim omo ye bia ntumi nko wachinchin bia we no bi ka chense unana ko hwene ne pa de chew senye bo apayo bo han shida so de abonye made na ebre no e mo chere nam nasa esina di bebe busun be nwotwe ko pa de chew oyo sa pepepe ko hwene ne ni pa de chemame na ma anya de fatemi imu na me cheya na mi refiu senye made ebre wo se so de me boni achew den sato no so ani busun mi no pompo no fahin wo nipa kwabe eno wo nipa me awadum wanya obi am wakire wakwankyere am wakwakoye enti me de ne se sofo Elijah onye bibi abante no wonte ne to tiri sahwe na sunsum bi ya ye sunsum niam bi de agufom ono akọ na kọbọ no ha se ne abọ no obeka num nsem ono abeka na num nsem but ye nja no ontira ne baby na wei no ne ha no ne esi so ano na baby efiri no ye sikwan sebia efiriwe no so ade se de na meka se dia wo hwe ade ndea na si ya so we ya de no ama ne kro na angu ni anhwe ba bia ade na nkasa nso firi ba ye ni no kwaya asembesi so asem no da so agire busu ni ti de go yenja ye de na otie kurase no yemfa de se wo de onya hwi onya baifo ne ma me ne da ya okoso ye no da ye hunu ana okoto bo ne bar ko kai anya bibia ye hwe akura we se ne problem wo tesi ano ne aso ano bibi ko kana ono anasaba sensu we no ho beto na se timi so an bia nko obi aso a asumdwa ba yo ye kuro ye se akura no su bebrebe nyina nufu ano oje eno ano no bua fa me dance ene aye we abusua ochina betumi aye wo na so ba wiase mu nsem so to bi ba busa ne se na ni so ba wiase mu nsem so so da bi na so da ye da se te bia so ba wo so abusua nsem atesen ana abusua mu nsem atesen Omodia na beka wonde e sunsun nsema ehu ye pa ene betima to kame gong o che betima to ogoro odifo Elijah ana se caveat Vema Plus Limited na di Prostavite capsules abase obia numbi ojunso slow ojunso tentem ojunso ne muapai emuhyehyɛ wo hia Vema Plus Limited Prostavite capsules na asiese kama Edge Drive capsules be drive wo ye be man be gina so kyerɛ ben emfere ma abasa mo nso nya hoden sisi ne be den kotodwemu den na low sperm count at transmogrifano nyina efi Vema Plus Limited fina ko hia bi den ya Prostavite capsules na fe Edge Drive capsules Fedimens, Danny Heba, Colinac, Misty, Habme, Asafo, Nyamia Hudio, Unsabekabi, Fevema 4, Ebo, J2. 44370702 0244370702 Angel Domino International sorry odi for Joseph Mensa CC Angel Protection Oil some 9123 so bia nyusubie esiyare pa yare ku tiabusu mu hia bi ntentem na yi hɔ nyina afiri hɔ nom warem semsem na kama yare kranko etu ase yefum na to be wa hinasa spiritual attack consequence ya COVID-19 ya left band nso betu kan wate na open favor some 23 na so ba
Sha FM na obetobie Germany Frankfurt no ahwe Peter Osemensa US Virginia Roxy ho London Mitcham CR for no ahwe Lady Belly Street 91 9000 Gent Isaac Yabuati enso ewo ho odifo Joseph Mensa eyajuma ewo Timetim Bola Junction Timetim Tabum Bola Junction Jordan afe blanda nkra Amasaman Stadium Jarvis ho eno so eye Yawada na memreda nkoko Trado Salvation School Honsu Eye Kwesiada Bia for D4 Joseph Mensa 05544779590 05544779590 0504604122 Power Specialist Herbal Clinic Kadibia last stop anyone has share massage koso physio koso Kadibia yetu asie one of the herbal powder aba and a mixture eka hu bie boost immune system kenya nkwa mo ma oja na so pa COVID-19 hu na wo dwane cough care herbal mixture e wa kuku keke away and ya mowa ko obo si pe nkolansi coronavirus nkola mu hadwe uhia cough care herbal mixture jirika jidi obeja so pa de sepon ko bojumaden fifra to say wawa ade chefufu bambala na mpotwe no ba na be siesie kama ede ya Malamex ni tonic ntontomari wonu ma nyonyo uhia Malamex ni tonic odi aka ho awie peyo number wura Power Specialist Restaurant na wakodi di good na wadno mkakra duane bia bi hobby engagement party adore wedding nyina uhia wona duane sanse enkwan na duane pa omiye pa edu weekend a special tours ave mutu abetie banku nyina e honom Kumasi atensu for yase just bro filling station open na make yi 0244544422 0244544422 and afi 0200383831 0200383831 Odifo Samuel Power Ministry akwanche papa ho headquarters so bia mra ohwe nsem hwe nim no kansem ho do kire o ho beduru ye pa omo akwanche nche na ahase yadwuma ebo Kumasi Mensha traffic light Jaba family house ya o ha nyina ya domina fa kono ntu ase wona so ye sanse o se headquarters obi semense ba wa so kwari mampo rural bank che hope o transfer counseling joda ko simida anopa no nsen fa kosi ewia no miensa na Odifo Samuel Pong Pusa Humani Ninkomo, it was 0504 588 0504 588 0578 405519 Franco Aswen Makodu, home of quality phones and computers. Phone shop Nabu, and with the Ewiase Mu Nsem yatim so Franco Aswen, say quality phones and computers. In part of phone BIB, they coach you call Bremani on some Samsung, Itel, Nokia, Techno, Infinix, Huawei, Apple, Nina, Ebio Honum, satellite TVs, in a sky with a sun on Nina Bio, accessories, power bank, cable, Wi-Fi, modem, Bluetooth, Nina Bio, Franco Aswen, Nina so quality. Branches back in Siano, so anatomy in here. Dumbabu Bazaar Fana ko Jaba House MTN Chemope Wadum Mekom Shanimu Prudential Bank Shanimu na fe Kufo Clinic Shanimu Keo Morocco Fana ko MTN office Franco Beto de Fana Panundu ko si area no me no omo wacha de t-shirt kama ya branding Franco F 0245 316969 0245 316969 0560 684147 0501 538602 India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace kola wontumi nkasa na se wontumi nante ya umawu na se yefrum ena ato ya de kranko tu ase yefrum na ato be wa hinasa be ma eketekete wo na ekase pa zetimedua gono wi ase fili so tu ase ibacha wa insensemi wonu a otra ho a de asemeba uhia India Spiritual Doctor Promise and Faith galam say for munto mika na munkwe wato nsemu ntintan wo yi grawa fru yem moja nsanom love me alone oba no be ma bedo nko a ahinima kokobin 18 mu ne signboard ni pansa a awiedamu oyadima yawada ifira memeda na kwasiada fino 0240553682 0240553682 0208297825 caveat yonko the go ye mamen kanche Odifo Elijah se asemwe na abedan na aso no omie na niye pa na ebeya onhaha na ni pepe se de tankers onya ne tamfunsu a obesaman na on asem ne fare bai mami ene so dae wode boba ba aponche chesene nan na odi ebuba no boye no ade achiye ekura tu abrewayu ena nyamia daroma oko Odifo ablazer boaw ama wankasa ukro no etimi afiri wonane ho ekọ onana so na enum no wa wo yam baka ti ose wo baifo
the go na no abrantie kan nsem me hu kukuo na si baase so me bompa ye bia na me hu de saa enwemu beda na di se hu bi ya betena abrantie nye ekuro keke na atu no so na me de mesre odifo elaja bi wani pa de wom bia no ma abedwafo ne atiefo nyina so ntibi because me ya ne akwase afi ya ya adwene because akwase afi ya ne bana samle wakotena ayi batam wo se maami ba yi enti o mafie biem no me ya ne na ya adwen wo baabi akwase bra ne nso be kire wo nsem mu kire because unim the gon akwase hu se so ahwe ye no bafia ekuro no ya tuturu jackpot efi abrantie so ayenim baabi ekọ etu onu oni anom eti se ko ba se eye sesesi a onu de osusu se wo batam no ebia na on de amesine so abrantie bi ko Italy wo so anka ne maame ye baifo wo anka no en wo ye ne nka ta nyina de gon wo tie planu na wo ko no ohu se ni shuru ma ehyehyehye nti wo wona emframa fa na ho kakra okodu abrochi ono obi ansi fom a ohwe ni shoe ba ko a ohu asembeni ana de gon odi shoe ba ko ehye na socks ehye ni sa osi fo na ezekachi wo bodan retimi figa na ba ni e bo no de gon obedru na ma mi twitwa onko hwe apata no so abu apata no reti bo mo de na twa o de twa kronika kakra bi pese mu de na yemfa ohu yen cover ni kakra na ma mfo hu se krona ye kana pa cho enie bo mo de na twa ni kakra kana yenche kakra de gon ye twa ni kakra che tifo obedu ya na DJ Clinton de minim de opa hu DJ Clinton Ewiase Mu Nsem enya for dia grow hu di dia grow asambeto wonim ndra de gon wonim senka wonim a abrantie fi Italy ya da ko chiam na menka na ba ko sem kireo empabo ba ko ayira no ehye abuo pata so na je se abaifo no uka no wa nka no dia ukoye nyina wa hu me ka ko wie se akwase fi enyi wadwe se batam na wo no o ma mi ne beye no ya wo de oso anya no o di mfa na ye ho na de tra batam saa na ma ofisu ampa me emetua yi aseto o man to untua bi abusian ye na kaba untua bi wo de saa na hye batam nipa bi se wo wuni ade ne ba wo na ma abusia boka no so wotete batam saa o ma nchi eye ba o ma bi o me afọ ye o me bobi musa an kran ka wose me de me sana nanom safo bi se okose batam na kowu a ka damna no ba bi ebesien ba bi kuma no ka mo nto ma abusia ne bi a 300 million wo munya ye fa ne ko ba bia no wote no nye kwasie no wa bra na ma no ba ifu no so ba wa enya batam na ate no ntimi nyawo na me de mesre hwe ma me no me de until say odifo Elijah me Judy ube yemu pa ma pam na si ase e de abeto bedwafo anim say ma me onya ba ifu no me de mesre ma me wo ba ifu so ajai once was say me de na kan ne nko asore eti minya akwanya na nko odifo ablazer ho na me de say nko Pentecost timi nko obiem Pentecost asofo na obi kompa bo ba bia musie tu asen mususu ekrokuma we Pentecost eda utimi hwemia huhu na emfi abrantie ne etirinan ne maami be nko Pentecost na a close small boy na tresa abe big boy oh de sa na atena na awu wa bra okwa odifo ablazer wa maami nya na akwa ya wodi ene fi so no so every wo so no se ona na dia ba no eye ja ne bayiye etimi me nya nya adu bi se na za ade ne te so no ya wo every wo so no na akwatena ona na ne so eti se ye hu bi na betena ne mu na eja ne kuro dia sa wo mu ne free so na kwa ne so eti mame ye tu ase wa ye ye betena se dagon me da mame nka mame me mfere ne mfeye emma ehu mame nkonko me ne ka se me se mame me de metasa mentani pa so ni mu bi wo hu a jam ye tu ase na be ye de nya de pa because abrantie ni sen kan ni cheche mu na ya akwa dia danse se wo bi abetena ni mu ana susu sanso ani eye kro na abeto ne nanu na me de minim se odifo Elijah e wonder free or free jama free so yede e ba e be sha hu boni na e odifo me sraw hwe
Nemo Mayensian, Yahu Asam, no Crapem, Mammy, or what to me be, or Nibia. Na a dear now Cobasa Branty with your Cronbaton and Nano. I could say, what to me a bonfire, no Kukuano, Nina Bayanim, and a dem. The desire one year. Media news a bay yabim wonya, near Dinian Bartans Yaman. Okay. And you Crobiana Yano, a transfer, mobile money and transfer, a crow transfer, Yatibuan. Just a fiat some to Tobiama, it did a one, Madame Sir, but if when you may Bonadan is in Bia, yet back to sender, a quad sender now, a blazer bebwa. Nemum se si anye twase na ho akwanche bia na afutu ho no ye mfa ma busiano na akwase fie so me tonka brafie na betie ya sika enkwase batam na mawu kofa ka bia na busia nipa bi se wo wuni e be na ya bo wasa emfa na emfa sa na nsu agem ye monsa ba kokra na ye na tu na kwase ada sa to so sa wo be wani e betete ka ma busia ye timi tika na nananu nyina wose obi atua bi akwase brafie Brafie na ye be kroma be bonsa na du dia so a ya ne sama Mate me da se Ogoro na me mo koba mama chi am je so ye je Ewiase ni nipa bu ono mu ya na omu nyi sunsumsam mu ni e bi se NSDJ Clinton onyi zumzum ni DJ Clinton onyi zumzum ni kra abranche ba ko osun da ni esi etwanity wa fa nya asem so ne ekura tore ha Chronicle ACI no de we. Also that is a 22. It quote 20 ne ha keke. Ne ha no. Ekusi. Ba ko also daye. Na o wakan. Nine. Otinani ne dem ne muja wala na ho. Ne da na so ya tumu ties bibia owo bia no power dash one ohu na o wa kare nan Ogoro yantifia na ye program ne FM se agya usubrefie na owo apio battles do a key crunch mi ngwasie key ntimi ngwa do na se ho ne fa he ne wura ho otofu mbapani ne be hu abon dia menim eti enyema pi ho obema na o ka se wa kare nan you try the night o shedam to see how I sign Odem onu na free Holland eba obi akọ abriche ba okoba afodu na passport na hwe ne eso yin dia odem ti see amania ba ma ne hu no ne hu fe pa obi ani fie mu asem boye biye ebinye eji so wudi yemi buara wu fie se bibi se ni wonu ma wakasa hallelujah gwasiri pebu wonu ma adibo betime etimi iba ama otimi hunu se we de yaba ebi wani emitimi bia ni mani hunu ebi enyima bi se koso otimi hunu he techi madwom obi na da ni nua na ko e omum techi madwom sa atan gweda wose ekwa ye ekọ no we oba no ya faram so mfa akwasa de ono o chelanye no ono do no wo no fa no to twa mo se dipo no ko ni ti esifom ne na hwewiem o watachi manju akwa no nti asem di bi ka ko twa no to da hwade obo na tie akwa so obo na tie gunani as no obi o ni wosoro abi ma bo na tie pra kwa mo na ko duru ani o se bibi wo iti ekrona troni sa no enya de da fomu ebetu ka che eboso nam we boso sa nam no oba kosoro ba fom doctor fo bo woni panie ba wa ekroni ehuda eboso nam ba ku be no e ba fo de to na no to so pa ana de ayisa Steve TV omo boy mu ni sei no odi boni mu sei ya na ne tuna apija na pipi kama o twam a obefiri amekom aduru beton adwere no memma bo hu bia obemma bo hu bia obemma be pia ba ko so timi ne obemma kra adwo no tiba tra so to say no ne twi say twi aho se bemma na sa woso na pija so woni ne koda opo wasam a ebi owo na se wo na hye ho wo de betima kaw opo wasam a wo de bekaw adwo chi no so se de tono aya block na share to the body him say no say I want the body yo
or the chrono said in your bema a more about Kumurim. I already dumb. As you say, on Indian Baba to no Biaco. You feel being someone. AC. Mestre, we never know so far so much of Babaya. And as you know, I wrote to me. Because in the name of Jesus, in the name of Jesus, when no one was Sakota from one was at Bakute, because it be a sipping. It no usher who ye say, oh, could fear me, our corner. Because whom will feel say, Unyamim and so more, who could diagram our home. Move on with it. It is a what was so backward ya. Na Mr. Ohi na. If you go no more, Omudia said the parents a penny gassier, and penny munyam. Medium do a country one. Mate, oh, Yami at my mamma, Yamono, and then at 85, Yami and I do to the suffering, Tinianumina, you said Yawadai and the ye mammy, oh, body. And tomorrow, Mote, a Brutia, 95, a Cosibu, is about Chua, the Mameno, Miss Yawada, Yami Aduma, and Yawada ni be ye mami ewo boaji mate medase yentua humra na Don Richie be yi ekuru kire mo sesi a anti Don Richie adi ne mpese be yi o esa na bia Africa no bi di unye so be ye man ekuru ye de ejapade yenyi kakra yentua hu ba to kase ko yi ko kase malaria fever wadura ni nyinya dia heba Mr. Fred 0270417669 Yampase we nipa ha do so asase so na se honhum ha be ka honam fam ha ho a ene da hia odefo odefo ne hwan me nua so bon sabe wo gro to pre wasase so e wo ha huru mu a tutumrika kwa India doctor ho enu ano no bia ni se India mamu dia awase mu power se pa India doctor say bibia ate wo so wo honam fam ana honhum fam no omodena abra ne nchai eye one time sua ni bibia afori o me bobi mo sa anu kran ka wo se media me se na no Sanfo bi so kwose batema na kwowu a ka adamna no ba bi ebesiem ba bi kuma no ka mo nto ma busua na bi a 300 million wo munya ye fa ne nko ba bi anu ote no nye nkosie no wa bra na ma me wa ba ifu no so ba wa enye batem na ate no ntime nyawo na me dia mesre ma me no me dia until say odifo Elijah me judi wo ba wiwe mu pa mo ntime fa me ye ho na dia tena batem sa na ma ofenso ampa me emetua Ewiase to omanto untua bi abusuan ye na kaba untua bi wode de saa na asebatam nipa bi se wo wuni ade ne ba wo mo na abusuan boka no so wotete batam saa o ma nchi eye ba o ma bi o me afori o me bobi mo saa no kran ka wo se me de me se na no saafo bi se okose batam ana ko owu a ka adamna no ba bi ebesiem ba bi kuma no ka mo nto ma abusuan na bi a 300 million wo munya ye fa ne nko ba bi anu ote no nye kwasie no wa bra na ma me wa ba ifu no so ba wa enye batem na ate no ntime nyawo na me dia mesre ma me no me dia until say odifo Elijah me judi wo ba wiwe mu pa ma pa me na si ase e dia be to me dafo anim say ma me onye ba ifu no o ma mi ne ba ye no ya wo dia o so anya no o ntime fa me ye ho na dia tena batem sa na ma ofe so ampa me Pakum, mema duro no. Pakum, mema duro no. E pochuma, opa so mi he. Na hodo bon say yes. Mema duro no. E trobi anywhere e say pakum. Mema duro. Pakum. O your best. Trobi ani le chibiu. We le fe osun achi abo bi ani ho. Pakum. O your best. Sa pakum we no. Wo ba bia utimi ne wo yire da. Utimi ye bibia ma wani ji bema wo de why mele no hia pakum bema wo de officer wo keta so timi no yin na hia pakum wo nya pakum a o ya le so etu atwa bibia atu atwa pakum eye fose sa pakum we no wo ba bia utimi ne wo yin da utimi ye bibia ma wani ji bema wo de why mele no hia pakum bema wo de officer wo keta so timi no yin na hia pakum wo nya pakum a o ya le so etu atwa bibia atu atwa pakum eye fose
afa no matter no kata so when you man mentally say after amwano etimi enya hoode so nkokwan so kra basa utimi se oba nyinsen minia naki man me kanfo dia ma ma nyina asanso na naki woman enso so wadwa so minia ba onso no bi ensebo mu ha nyina ebetu ase dia ma asanso na wanka se be mu atenka so nkokwan so kra empem naki woman minia ba onso so no bi na capin enso so ebema wanka sa blood pressure do beto ne level na onso blood pressure bia etimi ada standard level the amount so na moja no be dey frisani ye papa na beta so diabetes nyano ebetimi etu ase se diabetes edu na 190 nkodia na beta na wo se onunum na eniema etoto na akwam edima na afi na call capsules no so unya bi enunum a wankasa ubehu se adanse so nkokwan so kra na ebebu ababom se sade agi ni pedua na boso afi yare ahudo nyina ya intani pedua no nyina unya na call capsules na so etu ase ndoso puno na wako Garrison Pharmacy sanso na Costa Pharmacy kejetia Lancer Chemist na afi Same Heba obuase Dani Heba mom na Coronac Heba Ashtown any pharmaceutical shop ni Heba shop na bowura ho na wakonya Naka Pharmaceutical mu bi ntremu bia na wafre 0279586531 0279586531 Agent Avenue Ventures Mr. Densi Fiso Betu Foundation kusiso bebosu nyina say tiling roofing afi plumbing mwaka de no dwumade nyina painting design na hudo nyina fakodan Agent Avenue Ventures no muntimi emo say POP ceiling anase aluminium works nyina no edan no sebe yankanya be commercial electrification nyina na de akodan Agent Avenue Ventures me so say bia pass ase na opefiata nyina no na wo de akodan Agent Properties eno so betun aboa so nkokwan so kra me no ka say efia oduo sisi miamia we ya yeton say ye bokrom estate diase Kenya asikotwi trade na afi doti na afi nsase sugugumia mia we say ye ejoso na afi Santasia predako enyinam pachi kodie diase na Kenya ase so enchemu bia ye trade am diamo so no afi Agent Avenue Ventures empening for 0243 661708 0243 661708 ye bokrom estate line abase ene ebutu ayedi adwuma agbeve Herbal Hospital to nsafro bibia ya de ahintani pedua fitrini su kosi mo so wanu anso enko misraw kwabane di nogu ni sama so de cost of plan so ahoto de ahoto nya agbeve Herbal Hospital ena wo so bohwi eko wanu odi mona soap and cream abedwa so wodi samna ni dwa na di nkoni so esase basa onam kankan ase betu sanso ena nantema propo wanka sa shampoo atinka misraw mona soap and cream na mekanfo de ama odi agbeve tonic so abedwa so no so numa nsebo mu ha bia moje ni afrisani ye wonu atutimi tibi ni koko na edi unya ni nyina no ase ebetimi atu edi amount mesre unya agbeve bam dia honam ya nyina ebetu ase nti unsu nya agbeve bam na wapom de no waposo ya ya uya adwumaden agbeve bam na wo so otebo unan so no na chese honam ya ni nyina ase atu so ye kira kwan ewo adakoja achi ye ne kwa mo hina yimfie no na edi anhwe sanso na nkranso ye sotium last stop entremu bia no afre 0246 595 256 0246 595 256 Charistic Ventures na me diwie de okanyina ne sese no what the Zahara Mr. Zahara G capsules abedwaso sanso na Zahara Man capsules misel unya Zahara Mr. Zahara G capsules eno numbomu a wankasa ya enam ya de bia wanya bia syphilis gonorrhea ode pro candidiasis osanyina no ebetu ase sanso
no banka boni bi egugu afen so kra no wankasa hu se nsuboni bi so gugu wote nka se wankasa chese enka boni bi efi wankasa wahimfi oba me se oni nyina no Zahara ni Zahara G capsules na wasa wononom mini abema ya won so samre wa ho keka won pam ewo fom me so Zahara man capsules na bi nonom baza unchala bi umako manso bedi dipeche echemu bia no no Africanistic Ventures in penning for 0246 343834 0246 343834 Dominion Herbal Powder ebusio odwaso ye kamfo de ama se pebi akokra abrewa abanti ababawa obi a ebusio ni nyina no ana mu hia Dominion Herbal Powder odwaso covid bremu de ohia to be boost your immune system no na onya hoden age wo free say ade ni mu na nya no nko a se bia diabetes, stroke, prostate, body pains, spinal cord no ya na ho aka bomodi ana ko pebi na emmoa wo wod be gu nsuo ma no pa nsuo him no wanom anwumre na wanom saa na chese niam nyina akoyi ede ama wo upebi ato na akwa South Market Master Red one mabu akwa Pure Leaf Konongo Jodasmas ana fe Konongo wa Paulina Esapon adansi asokwa adansi pharmacy ni odibiase osu pharma chef security checkpoint so ubenya biato na odu offense so a Gifrag pharmacy tepa agenti heba koso Jarvis Boache heba bibiani Alpha heba ana fe asimfusu honso so Francis Mensa drugstore 0209 949215 0209 949215 na ne mpanyimfo atwetwe enkommo multimedia mpanyimfo se yanka nchem so omodamo asidamose 25 years ye baye na chese wadaruma enti ye dato agina mu nyame enkoso a na onhyiramo Lawson Heba Clinic o madaruma o the law care mixture dia bagonorrhea syphilis kekaye oba se de ho ofetie mesre wada bomodia no pebi na nonom na emmo be ma na be ma mukta kekaw bomodia no ko law care mixture enu achi delay man capsules be ma mua bodwuma ma yire wo be fa shafa ala kan na said ya ema manager ama ma filia ma na Lawson Heba mesha ensu odwaso honam yawo afi say arthritis ana say hotutuo fibroid ana say koko body pains menstrual pains malaria chiwa bomodia na mansa enkabi upebi ata pharmacy herbal shops bia be wono ukwa obenya bi ato 0242133577 0242 133577 na mpanyifo atwetwe enkomo food lover special fragrance wise eyemu a ewodwaso na ede misyo bomodia na pebito sisansa no ukwa sope food lover special fragrance rice emu abedwaso sisansa na fili Alaska Star Enterprise na daroma wakwakofa wallpapers papa ede abedwaso any say hotels any restaurant ahodo and afie mu and sorry banking halls, pubs, TV ni radio stations ahodo and afie saloon for barber shop KJT afufura obi epe wallpaper tia podia Alaska Star Enterprise o hwe na chi kwan a o komase woni boss FM ni di hwe ni mu Prudential Bank nche ho no mo Prudential Plaza ni nche ho na ano mo ewo enka ye tipto lane Osa Ben Sekomo friend was 0554 114878 0554 114878 na no atwetwe enkomo dogo mama nchia menkwara mienu bi ene omudi omo awodan na emo yentafo me ame yonko brother Mike friends of Kwesibuafo me boss bako eta ame anafe eta ame womu eyentafo na no manya 7 years ye momo happy birthday anafe mama na nama enso wo Belgium friends of Kwesibuafo ye mama bako wono susu ne odi ni birthday media say Grace Fighter Clinic o diagnose ma solution tentem bomodi anako infertility me mama ne ma muntimi wo bomi ya hodo nyina transmogrify no pelvic nanko ya modi anako wanse o ya on be sesele kama isi ya de yi free honum and after what burning sensation wakoma yo peri na be ma oba suboni bi nkaboni bi ese okona itu ase o Grace Fighter ase ye fibroid also hypertension diabetes tususa ewo Grace Fighter ase ye Dr. PK Usu otin kan nyimne enimuko appointment na onsesio free screen cost 25 ho jimbi hifa na be hu abrepo highway enkane odate fiope na be hu mo yadma fi joda ekopem memreda anopa no so kosi no nunu mapon for Dr. PK Usu ewo 0244878431 0244878431 0206968694
0206968694. Grace Fighter, Missy Hoya Diagnose, Emma Solution, Jail Dankwa, Aswen Makodi, Citoless Mixture, Nick Capsules, Numbi, Osobeti, Slim Tensepa, Marigo Mixture against malaria, no challenger. There's Dunk Mixture, menstrual pain, it was here, Ready Mixture, Nick Capsules, PID, Man White, it was here, Numna Hotoa, Afino, I'm ready for my man. FB Melta Mixture, Melty Fiber, menstrual pain, hepatitis, infertility, ovarian cyst, Uhibiwate, Jail Dankwa, Dr. Sinzi, Ubiamra, na Omakodari, Oya Simpa, Lab Scan Air Koso, Oyaria, Onia Pusha, Humaina, Omber Show, Yadia Eufie, 0501 434971, 0501 434971. WhatsApp line here 0575 0275 142456, 0275 142456, 0275 142456. In no year, 2 pretty baby, pharmacy, herbal shop, on Sabekabi, Maniabaja, one package of Fitolex. Na yema 10% discount the mois Ecosi December 2020. Yako Manusona Feni Odifo Laja and Sa Envie. 83581 83582 83583 83584. Sena also can name Ewiase Mu Nsem so. Hello. Oi. Kwame Mako original Nigeria. Ofe Breniko na mashumu pa. Ova. Wedi wadaroma. Ni ani film kuma shinda. Bejua no pe ya. Se mi ameko yima menimbo antiakwa. Mimi ndiye anayekuwa dechi. Amena bitu yobushi wa asini nase. Ni omahi ni kumufunya. Ova. No kwanza mchikase mimi amesi moya. Na iye husui sije mabiga fosi bi achile mno. Because so be fu abo aponchi. Ogira ni baby, o to abo Bible nzaide. Nti over ho kakra no se bibi wo ho. Tezi bia ba me no. Bibi kakra butu bibi achi. Because aponchi na ato ababo no. Ama wo bakweti mbeka asese bi. Ma ma to boy ni ede. Ezi tezi ma me aponchi na ato ababo no. Ni se bibi wo. Imagine over me do betinya yo. Abofra no na se bi. Ni ho mobo kakra. Mo anu ma me. Na onya na isa cause oya abofra wo ni mke da asipi. Yes, what does it? Hello? 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 Interphone you brother nini? Hello, my joy. Yeah, ja papa. If I show it here. Brother ni interphone you now bra me do drag break down shit. Okay. Hello, nyami islamo. On shows. Wo mo ho ba mai na ma me cha bra mo ko ni passe. Ti mu tuma ni papa. Oya sine mani slippers papa usano. Nyampa papa bia o baby. The one you make on say mami asabia mama kai e bla the one na yam nan ti blame na the dance na e bla na just ani e pon a ye be tompo chele ne nkrama ndi gwa wontia the one nya agro bro ne nkrama ndi gwa wontia the one nya agro bro pa na we na da ku bi mama o le di pitu na mo boy fi be boy e boy ko se ya fi yi ne ye no a bona ye to bo mo ano ye nya fi na de go we asne na what rafa ni ma bi ne wa fa si so ye betre ye kudu ni dimu a mo na ni si piano fa sun biemla ya min ka mo me da si hello. Hello. Nipacho udi na akasa free. The go. Uli ni tele bigen. Yo, what are my jewa? The go. Say. Udi fancy. It's me na bededi na de mechanic. Boy ni nyamai. Na maybe possible after to say entry man ran sana. Na yeni. Ni mu de mechanic. Ajemboni obo ni team papa. Enka odi omma menu ko diskadu. Ena anyi enti no nipa no ko diskadu on catcher so obefi ho a obewu nanso so no anyi ye no ebedi omu ati se de ofi fo kan enti odi fo na se me nti na no pese boy ne ba yen ya na eno no na maame no emse ne medi na tikakra tie ho no yemse ne medi na ti odi fo hu o ta ka se e ku dina no ti ne medi na tikakra na ma na anyi when be druha let's say while saying to me down be druha no a betia fa no so dana tino we just say one maku him that diagnose you or power mra so me no difo hu na so me no difo hu no ti ho
Damasi, Muni, Yes, red dassipi, young family, and sorry, so hello. Hello, the wrong. You better Udin or Casafre. The great my peers become Casafra and to be quiet. You. I mean, sure, near you, my palm way. I make a clam, can say. In your choir, the Alpha so about and she has in Shira from one. Say, Bibu, my own friend, one camera, and one of her man of Hontono. Now, Bruano, so that you want 2 born a boy, not Akofas our Hanabana. The sense of Bibu also on Zonka, not abusing in a hotel. So the Gon Kakama can stop being shot the Bibiaco and I'm church of good news, never come in. Chabidi, any good news, Edawasi. Hello. Now, where? Yamia do microgram. Well, we are Bema, a jump of broken Kwamuhawi. Kodoji, Ofata, with Ajuquanta, Uchamu in the troubles in the Chanapa, which would your life in the Michelano. Now, Kodoji, yeah, basically, from Ewiase, Winnie, Nekuru. So, what would you suck a 2 Usika one would you? So, talk up, papa, may broken and family. Oh, me to Bubu Yem. Now, when you're Bonibiana, a crew therefore we able to dear. So, it will be quite a quick send the bomb cry, the panel war show cry, or cry a demano. Or Bonte or no, Mimi. So, your best, your mammy, your more baby, so wouldn't who be a Kunu, Manako, so, Minya wine, see. I want your young friend, ye papa. So we could over to Bompayacum. So, so what do you want? Would you say crew? Would you say crew? Yeah, Mia, Bacao, and Amo, the bill will be a mature wife. What Macao? Yeah, that's a buffet, Yanfa, Nina, and Sia. What do you like? Yes, sorry, sir. There go. Yeah, sorry, sweetie. Make a say a chief phone call Macuman to him because yes, it's Massa, me a candidate with him. So, we are, Untuminka. Yedi enimde na nyame so bi ani kwa chire pa yi enti asem no ye hu se de ekọ nyina ye behwe nso sa brantie no ne ho beto no na nyame nam na ho den so amakro na ye twa no na wo mo hwe YouTube no ebinom se de go en san fan chire mo biem Ewiase Mu Nsem e program ano den pa na nsem bi se na ba ha no nyame fa ye so solve de go ye bre no nti nyame ya dom ada ya wada wachi wuku ya wo ye be counseling e wo fa de asase so fa de school janshi nti obi amo modern se da ya wada se ya bi na da so se problem bi na da so se atiti bi na wonam mu wa kontu mu nam problem bi mu a bo modern na frɛ me number no e 055 00 733 95 055 00 733 95 fa number ni ye pa na frɛ se problem bi da so se o yare ni ntumi nko se o kwa aware na pese hwehwe mawo se wadwuma sem na ye bisi basa 055 00 733 95 anase 0240 96 77 57 0240 96 77 57 the go me ko ma menchia me ma me bi e na wone na na je na edi on birthday on so US okay or Colombia Maryland your friend of Mama Vida Santoa me chia na kesi pa na mmom etiefu nyina mo modern say ya wada mo be ba bi hia me for counseling fia dan so ye mpai bo kesi na yanjutwe nkomo meda sipa yo meda si POD for Elijah number to jano 055 00 733 95 odi for Elijah number no 055 00 733 95 055 00 73395 odi for Elijah number no afa yachia sof mami Tracy who Berlin Germany e bacho onkrano mensaka nyagubon shapa sof mami Tracy who Berlin Germany e majo enanyme nyagubon ensha na fe miniaba ohinire mami Pokia onso Ohio US e majo nanyme na fe nyamini pa gifty onso beto kache nyamini pa gifty e majo nanyme onso Germany asida production team nyina anene producer na ja ampa for birthday na
tamna so me nyina de di ka na aseda nkoma wo onyame mo ahoden se wo kire do kire wo nuane me da wase sa na nipa de ye no nyame koso wo nhyira wo tiefo nyina wo mutie me do wo nyina amafo wo him bebre kwame me do mo ase rade de afia kamimfie ho nhyira nka otwede ampo nyankopɔ mama nwode mu odin na yemfa nya adwuma mu Ghana ma ne wiase man nyina amen kwame odifo mike enwere wo tie dendende okay osuebo so pa ya nzo osuebo nzo tie ya che bibia sure meda sepe asidan koma production team ni na ma ya de nyagopo enhyamo ya tuni Ewiase Mu Nsem ya sunsum modern headquarters ensem dozopo ahemfie okoda bompa ya na otwa sese tanmonya wie ya ujeja ho a wodo beyo yakramo only pays in a civilized society. Let's go! Hey, tie! What would you be so many with him? I want him. Hey, y'all run kind of question. Hey. Evangelist Michael, yeah. So much, yeah.